One who heard about a person by name Genghis Khan? Genghis Khan. तुम्ही या नावाच्या मनशाक ऐकालांगी No? He is the first one who developed the Mughal Empire. ताने Mughal Empire. ताने मोगल एम्पायर ताने सुरू केल्लें म्हणून तो It's not a history class, okay? I'm just telling. हिस्ट्री क्लास न्ही जाल्यार इथे एक इन्फॉर्मेशन तुमकां दिवचें. Okay, that king is very short, ओके तो मस्त मोठो जावन आसलो but he had learned a unique skill. ताका एक विशेष रीतीचे ते एक स्किल आसलें. Have you seen people riding horse? तुम्ही काय म्हणतात कुदुरे ते हें करचे पळय लागी रायड करचे पळय लागी They need two things. One with the hand, mainly with the hand. Correct? सडावत आमी हातार ते रायड करचे पळयला कुदुरे सवारी पळयला. He has a unique skill. ताका एक दुसरेच टायपाचे एक स्किल आसलें He learned and practiced आणि ताणे एक ते प्रॅक्टिस केल्लें. riding the horse, controlling with the legs. तो ताच्या पायार ते कुदुरे सवारी करनासलो काही. It's very difficult to control because the bread is in the mouth and it should be controlled by the hands. ऍक्च्युली ते मस्त कष्टांचे काम कित्याक म्हळ्यार सडावत आमी हाताने रायड करचे पळयला. But he is entirely different. He controlled through his legs. आणि तो कंप्लीट दुसरोच मनीस जावन आसलो ताणे काय केले हातार तो रायड करनासलो. So what he will use his hands for? आणि तो ते हात कालाक उपयोग करता. He is very strong in bow and arrow. आणि तो ते गोत्ता न्ही तुमकां एरो सोडचे म्हणटात बाण सोडचे म्हणटात तातूंत तो मस्त हुशार आसलो. So he will ride just like that. आणि तो तशेंच वेता रायड करता मुखार वेता. The enemies will chase him. आणि ताका ताचे शत्रू कोण आसात ते ताका फाटल्यान येतात. All of a sudden सडनली he will leave everything, तो सक्कडी सोडता take his bow and arrow, आणि ताचे ते बाण आणि ते काले बिल्लू आसा ते काण घेता and he kills the enemy. आणि तो काले करता तो आयिल्ल्या शत्रूंक तो मारता. So in the same way, तशेंच God देव has given everyone a unique skill. आमकां हर एकला की देवान एक ते एक दुसरे रीतीचे एक स्किल्स दिल्यात देवान आमकां. Each one has a different unique skill. Mine will not be same as her. आता म्हाका एक स्किल दिला जावंक पुरो ते ताका आसा जे म्हणून ना आणि ताका आसचे स्किल ते म्हाका आसा जे म्हणून ना. Okay, we are here to learn that unique skill. आज आमी ते युनिक रीतीचे ते एक स्किल काय आसा ताचे विशयांत आमी शिकूंक वेता. To practice तो प्रॅक्टिस करूंक आसा and आणि experience the victorious life आमी ते एक्सपिरियन्स करूंक आसा. आमकां ते एक संतृप्ती भरीत ते जिवीत आमी ते एक्सपिरियन्स करूंक आसा. which God has given unto us. आणि देवान आमकां ते कळले ते जिवीत दवरला ते आमी सगळ्यांनी काले एक्सपिरियन्स करूंक आसा म्हणून. Are you understanding? अर्थ जाता की Does everyone has a unique skill? हर एकला की आमकां ते आसा की तले स्किल्स आसात की. So it's a time for us to get deeper. आणि आमी आतां काले करीचे म्हळ्यार आमी मस्त मुळावे रितीन ते वचचे पडटा. To connected with the Lord आणि ते देवा कडेन कनेक्ट जायचे पडटा. and to learn from Him आणि देवा करता आमी शिकूंक आसा. and put into practice in everyday आणि life. ते आमी डेली प्रॅक्टिस करूंक आसा. Okay, let's close our eyes. तोळे दांपया. Thank you, Heavenly Father. अर्गां तुका सोमिया जेजू. Thank you, Jesus. थँक यू जेजू. Thank you, Holy Spirit, थँक यू पवित्र आत्म्या. for this beautiful day. या सोबीत सुंदर दिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. Thank you, Lord, for this good climate. आणि या सुंदर एक क्लायमेटा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. In spite of rain या पावसिल्या दिसांनी or whether it is a heavy summer, आणि आमी दगीच्या दिसान जावंक पुरो we are very thank you आमी तुका अर्गां दिता that your word has been preached, आणि तुजे उतार हांगासर प्रसार जावन आसा. and we are very thankful. आमी तुका अर्गां दिता. We are part of this family, आमी एक फॅमिली भशेन हांगा सांगाता मेळ्ळ्या. listening, आयकून आसा learning, शिकून आसा. transforming ourselves आमी आमकांच परिवर्तन करन आसा. to a disciple of Jesus. आमी देवाचे शिष्य जावन ते आमी ट्रान्सफॉर्मेशन करतेत आसा. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या we believe आमी पाती येता you are inside of us, तू आमचे भितर आसाय. surrendering our spirit, soul and body to you. आमी सगळी तुका समर्पिता. आमचे आत्म कूड आणि शरीर तुमकां समर्पिता. Let your revelation knowledge flow through our spirit, soul and body.
तुझे ते रेव्होल्युशन नॉलेज कितें आसा ते ज्ञान आमचे भितर वाळून आसूं दी, so that we can understand everything what has been taught over here. हांगा आमकां हर एक कितें शिकोवन आसा ते हर एक संगती आमचे भितर ते रोमोवन वचून दी आनी आमकां समजून दी. Through that, ताचे वरवीं our spiritual minds has been opened, आनी ते आमची आत्मीक मनांत आनी उगडापण केल्ल्या खातीर, our spiritual ears has been opened. आतां आमचे आत्मीक कान उक्ते केल्ल्या खातीर Let it enlighten our minds, आमकां हर एक लागीं आमची ते मन ते उजवाडान ते उक्ती जावन दीत, so that we could know आमी ते समजून काण घेता the hope of our calling in our life. आमकां ते एक भरवोसो आमच्या जिवितांत आसा म्हणल्यार आमी समजून काण घेता. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या, speak to my vocal cords. आमच्या वोकल कोर्ड्सा कडेन तूं उलय. Let every word that comes out of my mouth, आमच्या ताळ्यांतावन कळली पर उतरां आंगातावन येतात, it should bring grace, ते आमकां हांगा हासलेल्यांक सगळ्यांक तातूंत and ग्रेस it should येवची always edify others. आनी ते हर एक लागीं दुसऱ्यांक ते तातूंत वर्ती काम आमचे तावन भायर येवच्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता. Everything is of yours, सगळी तुजेंच जावन आसा, nothing is of us. आमचे खंयचेंच हांगासर ना. We thank you, आमी तुका अर्गान दिता, praise you, तुका होगळाप the दिता, glorious name of आमी Jesus. तुका महिमा दिता. Let's all God's people say, आमेन, Amen. आमेन. Praise God. प्रेज गॉड. So we are going to see about be transformed. Can you put it a full screen? आमी हांगासर एक ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणल्यार शब्द विशयान शिकोवंक वेता. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणल्यार कोंकणींत परिवर्तन म्हणून सांगता आमी. So what do you mean by transform or transformation? आता ट्रान्सफॉर्मेशन नाजाल्यार परिवर्तन म्हणून कितें आमी सांगता तशें म्हणल्यार कितें? Yeah. To be changed completely, very good. Wonderful. Not to conform to the things of this world, okay. Killing the old man and getting alive into a new man, okay. Any other? Okay, when you say about transformation, one comes into your mind. What comes into your mind? आता ट्रान्सफॉर्मेशन या परिवर्तन म्हणून सांगताना तुमच्या मती काले येता पहिले. Okay, that we will study. Transformation, that's okay, brother. We will study about the two parts. Huh? One is caterpillar, two butterfly. Another one is eagle. आमी दोन संगती विशयान हांगा शिकता. कॅटरपिलर टू बटरफ्लाय म्हळ्यार गोत आसा गी तुमकां. ते कांबोळ कीड आसता, ती कांबोळ कीड आसली काल जाता चिट्टे म्हणटा आमी, ते जाता ते ताच्या विशयान एक शिकता. आनी इगलाच्या विशयान गीद म्हणटात ताच्या विशयान आमी शिकता. What is the speciality in this butterfly and this eagle? आता हातून एक स्पेशालिटी काले, विशेषता काले या बटरफ्लायंत आनी या गीदांत. And one common thing with butterfly and eagle. आता काले एक कॉमन तातून विशेषता काले आसा दोनांयती. Not everyone, you have to understand one thing, not every caterpillar becomes butterfly. आणि हर एक कांबोळ कीड बटरफ्लाय जाता म्हणून सांगना आमी. Okay, the butterflies which lays egg, it becomes a caterpillar, then into a larva, and then it will change into a beautiful butterfly. ओके, ते आता कॅटरपिलर काल करता, ती तांत्या दवरता आणि त्या तांत्या वरवीं काल जाता बटरफ्लाय फॉर्म्स जातात. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Okay. Let the nature do its work. We will do our work. Okay, some people also need rains. Okay, let it do. Now, the eagle also has to go through a transformation process. आता ती गीद आसा न्ही, ताकाय ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक आसा, ताकाय परिवर्तन जावंक आसा. Okay, not every eagle will go through. आणि हर एक गीद वेता म्हणून सांगना, ट्रान्सफॉर्मेशन जाता म्हणून सांगना. An eagle who is determined to make a change in their life. आता त्या गीदाक ते एक उद्देश आसा जे हांवें ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक आसा, परिवर्तन जावंक आसा म्हणल्यार मात्र ते ट्रान्सफॉर्मेशन जाता, परिवर्तन जाता. Then it will go through this process. आणि ते एक प्रोसेस असता ताका एक, आणि त्या प्रोसेसाच्या थ्रू वेता.
close to 3 to 5 months, 150 days, this transformation happens in the eagle's life. आता इतल्या दिसा भितर काल जाता ताचे ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक पावता, परिवर्तन जावंक पावता. The common thing with both butterfly and eagle is आता दोनांय ती एक कॉमन थिंग काल म्हण सांगल्यार बटरफ्लाय आणि गीत the process is not easy. ते काल एक क्रिया आसा पळय ती तितली सुलभायची न्ही. It has to crucify something आता ताका ताणे कुरसावंक आसा to change into a beautiful butterfly or a regained energy for the eagle. आता ते एक बटरफ्लाय जायचे जाल्यार ताणे ताकात ते एक कुरसावंक काडूंक आसा आणि गीदाक जाल्यार ताच्यात म्हणले एक ते एक क्रिया आसा ताणे ते कुरसावन काडूंक आसा. तशें जाल्यार मात ते चेंजेस जावंक साध्य जाता. So, we as Christians, आमी आता क्रिस्तांव जावन आसा. we should also go through this transformation process. आमी एक काले कुरसावचे ते एक प्रतिक्रिया काले आसा ते ट्रान्सफॉर्मेशन जायचे जाल्यार आमी ताका वचूंक आसा त्या It's a वाटेन. difficult process आणि ती एक मस्त कष्टांची प्रोसेस जावन आसा. to crucify your flesh. आमी आमचे ते मासा रक्ताचे काले साईब आसा पळय आमी As this, कुरसावंक शकता. as this brother and this sister said, change of that person or killing the flesh. आता हांगा भावानी बहिणींनी सांगल्या बरी काले म्हणजे त्या मनशान ताकात ताणे मरून काडयोचे म्हणटात. Is it easy to kill your flesh? आता तुमकां ते इझी आसा गी सुलभ आसा गी तुमचे मासा रक्ताचे सैंब मरून काडयोचे कुरसावचे म्हण सांगल्यार सुलभ आसा गी. Yes or no? But Bible teaches us आता हांगा आमकां देवाचे उतार शिकयता it is easy आणि हे सुलभ आसा when you do exactly what the word of God says. आमी केदाळा देवाचे उतरा प्रकार येता ते आमकां करूंक सुलभ जाता. Forgiving a person is very difficult. बोगसूंचे एका व्यक्तीक मस्त कष्टांचे काम जावन आसा. Brother, you tell me 365 days I will fast. तू जाय जाल्यार सांग म्हाका 360 दीस तू उपास कर म्हूण सांग हांव करता पूण बोगसूंक म्हाका कश्ट जाता. But don't tell me to forgive that person. म्हाका ते ताका बोगसूंक तू सांगा नाका म्हणटा. You don't know what he did or she did to me. तुका गुत्तू ना ताणे आनी तिने काल केला म्हणून म्हाका. Correct? Have you seen people like this? तुम्ही पळयला गे हल्या व्यक्तींक In your relatives? तुमच्या फॅमिली रिलेटिव्ह जावं Yeah, even I have seen. Praise God. Thank you, Jesus. This is what he said. He said, I am that person. आता तो भाऊ सांगते आता हांवें तशें केला म्हूण सांगून. Okay, so the flesh will say, don't do it. He did these things to you. He did this wrong things to you. आता आमचे रक्त मासाचे सैम काले म्हणटा आमकां ताणे तुका तशें केला अशें केला बक्षी नाका म्हूण सांगता. And when you follow word of God principle, आता तुम्ही केदळा ते देवाचे उतराचे नियम पालन करतात it will be easy आणि ते तुमकां सुलभ जाता. because I'm not forgiving from my own self-centeredness. आता हांव मुजे तावन म्हाका ते बक्षण दिवंक साध्य ना मुजे तावन ते जायना. I'm using the power of God, आता हांव देवाचो ती सकत हांव उपयोग करता. His grace and His faith, ताची कृपा आणि तो भावार्थ हांव यूज करता उपयोग apply it in करता. my life, हांव ते म्हज्या जिवितांत एप्लाय करता and I could able to forgive that particular person. आणि त्या दळा म्हाका त्या व्यक्तीक म्हज्या मुखार आसच्या व्यक्तीक बक्षूंक साध्य जाता. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. So it is a doable. It can you can able to do it. हे आमकां करूंक जाता. But we make those things complicated in our life. आमीन ते कष्ट करण काण गेला. Agree? समांगी. When Jesus said, you can do all things what I did, much more greater things that I did. ओके आता जेजून सांगले हांवें केल्ल्याचे की वर्ती कामां तुमी करूंक शकतात म्हूण सांगून. He won't say unless and until it can be right? It can be doable. तो अशंत कदाळे सांगिना करेक्ट न्ही आमकां करूंक जायनातले खंयचेय सांगिना तो. But there is a process, there is a system which you need to follow. आणि ते एक तर सिस्टम आणि एक ते एक क्रिया आसा आणि ते आमी फॉलो करूंक आसा. And when you follow that system, आमी केदळ ते फॉलो करता ते सिस्टम your life will be beautiful. आणि ते आमचे जीवित एक काले सुंदरता Praise God. मेळटा. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. Write down the meaning of the word transformation. बरोवन काण घेया परिवर्तन म्हळ्यार काले म्हणून. Transformation in the biblical context. Transformation in the biblical context बायबलांत परिवर्तन म्हळ्यार refers to a
profound change व्यक्ती सो refers to a profound change व्यक्ती सो स्वभाव in character, व्यक्ती सो स्वभाव nature, गुण or condition. वा ताचे स्थितींत Condition. Okay. I'll repeat. बदलावण करचें जावन आसा. Transformation is in a biblical context refers to a profound, that which means strong, change in character, nature or condition. कोंकणीन सांगाचे गी जाय गे कोंकणींत बरें येतात गे ओके बायबलांत परिवर्तन म्हूण सांगल्यार एका व्यक्तीचे स्वभाव गुण वा स्थिती परिस्थितींत गुंडायेचे बदलावण जावचें जावन आसा. गुंडायेंत बदलावण जावचें जावन आसा. Okay, continuation. Often brought about BROUGHT about by divine intervention. कोंकणींत बरेया ये अनेक पावटी देवाच्या मध्यस्थिके मुखांतर संभावण जाता. इंग्लिश Often brought about by divine intervention. Divine intervention. Okay. Next line. It is a process becoming more like Christ involving a renewal of the mind. I'll repeat again, then you translate. It is a process of becoming more like Christ, involving a renewal of the mind. ओके आता कोंकणीन सांगता हे एक क्रिस्ताबरी जावचें प्रक्रिया जावन आसा आनी मौन नवीकरण हातून होंदोन आसा. मौन नवीकरण हातून होंदोन आसा. Okay, next line. We will write and then we will study. It will be easier. Next line. This concept is a center to Christian theology. This concept is center to Christian theology, emphasizing the believer's journey, emphasizing emphasizing the believer's journey from sinfulness to holiness. I'll repeat again. This concept is central to Christian theology, emphasizing the believer's journey from sinfulness to holiness. ओके आता कोंकणीन सांगता ही एक परिकल्पन क्रिस्ती धर्मशास्त्रांत
क्रिस्ती धर्मशास्त्रांत प्रमुख जावन आसा. प्रमुख जावन आसा. नेक्स्ट लाइन. हे पातकी जिवितांतावन परिशुद्ध जिवितांतय विश्वासी आध्यात्मिक पयण करूंक सूचना दिता. Can you zoom this PDF on the top part? Little bit down. Okay. So as per the thing what we wrote is, what transformation means is of four things. One is profound change, which means strong change. Divine intervention, second one. Becoming Christ is like a third one, and fourth one is renewal of mind. आता तुम्ही ते कोंगणेन बरयला ना तेंत ते बरोवन आसा. परिवर्तन म्हूण सांगल्यार आमचे एका व्यक्तीचे स्वभाव, ते गुण कळले स्वभाव आसात ते, मागीर आमचे गुण आणि आमचे आसची ती परिस्थिती, ओके, तांतून बदलावन हाडचे जावन आसा. Praise God. Go to Romans 12:2 in Passion Translation. रोमांकारांक बरयल्ले पत्र अध्याय 12 वाक्य 2. Okay. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. हांगा उतार सांगता, या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात, बदलाक तुमची मना नवी जाव, तुमचे जिणेचे रूपांतर जाव, तोवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचे बरें देवाक मानता तसले आनी संपूर्ण म्हूण तुम्ही समजून घेतल्यात. Praise God. I do not know whether I could able to finish all the slides. Let's see. The end point of a Christian life is to live a beautiful, satisfying and perfect in His eyes. So now a question. हांगा काल सांगता देवाचे उतार, आमी कले जिवीत जियेचे म्हणून सांगता, देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडना आनी खंयचे बरें देवाक मानता तसले आनी संपूर्ण म्हणून संपूर्ण रितीचे जिवीत तो जियोंक आमकां आमी आशेचे न्ही, तो आशेता आमी जियेचे म्हणून सांगून. So the question is, are we living beautiful, satisfying and perfect in the eyes of God? आमी आता या रितीचे जिवीत आमी जियोन आसांगी. So where are we lacking? आता आमी खंय आमी पाटी पडल्या. All the time we are having problems. हर एक फुटी आमचे ते प्रॉब्लेम्स तसा समस्या आसात. But we are not making ourselves to renew our mind and to come out of those things and to live a beautiful and satisfying and perfect in the eyes of God. आमी त्या परिस्थितीतून भायर येवंक तयार ना, आमचे मन नवीकरण करूंक आमी तयार ना. त्या खातीर आमकां या रितीचे जिवीत आमी जियोंक जातेत ना. Sometimes we try to live on our own willpower, right? आमी आमच्यात खुशेचे जिवीत आमी प्रयत्न करता जियोंक. If I do this, आमी हें केल्यार
If I go for church for 365 days for mass, हांव 365 days मिसाक गेल्यार I will go to heaven. हांव सर्गाक वेतां. Every week when I do confession, हांव हर एक हप्त्यांत कुमसार जाल्यार I can go to heaven. हांव सर्गाक वेतां. When I do all the novenas, आनी हांव नोवेना परत धरल्यार I can go to heaven. हांव सर्गाक वेतां. See, doing all these things are not wrong. आनी हें पुरो करचें खंयचेंय पाड न्ही. That you can do. That is your and God's relationship. आनी हें तुमी करयेत हें तुमचे आनी देवाचे मदलो संबंध जावन आसा. But these things आनी ही संगत्यो will not contribute for you to a place in heaven. आनी हे पुरो संगत्यो आमकां सर्गाक वचूंक ते वाट दाखयनात. Okay, so we cannot do anything with our own self power. आनी आमच्या सक्तेन आमी हे खंयचेंय करूंक आमकां साध्य ना. Okay, without renewing our mind, we cannot believe in the word of God. आमी आमचें मन नवीकरण करनासतना आमकां देवाचे उतार समजूंकय जायना ते वाचूंकय जायना. Without your life transformed, आमचे जिवीत परिवर्तन जायनासतना you cannot live a beautiful, satisfying, and perfect in the eyes of God. आनी ह्या रितीचे जिवीत आमकां जिवंक साध्य ना. Okay, see, there are two people आनी ते दोग व्यक्ती आसात. who's learning boxing. एकलो बॉक्सिंग शिकता. One person is learning boxing एकलो ते बॉक्सिंग शिकता. so that I can get a government job. तागे गव्हर्मेंट जॉब मेळच्या खातीर तो ते शिकता. Possible sports quota. जाता गी Yes or no? स्पोर्ट्स कोटांत मेळटा गी. Okay. Another person आनी एकलो मनीस is also learning the boxing, तोय तो बॉक्सिंग शिकता. but he or she wants to show the champion inside of her आनी ते or he or him, टॅलेंट ते दाखोवंकच्या खातीर ते शिकता ते बॉक्सिंग. so that she can become a champion in boxing. आनी ते तातूंत चॅम्पियन जावंक आशेता. Correct? So what is your mindset? आतां आमचे मायंडसेट काले. Just apply this analogy in your life. आमी आमच्या जिवितांत ही एप्लाय करून पळया. You can learn word of God आमी देवाचे उतार शिकूंक पुरो. to get something from God. देवातावन काले मेळच्या खातीर आमी ते शिकता जावंक पुरो. You can learn word of God आमी देवाचे उतार शिकयेत to renew your mind आमचे मन नवीकरण करूं and to be transformed like Christ. आनी आमी जेजू बरी आमचे जिवीत परिवर्तन करूं. What we do? आमी काले करता. See, when I'm not saying that you should take the word and pray for something which is you need. आमी देवाचे उतार काण घेवन एका समस्ये खातीर मागचे म्हण सांगचे न्ही. Okay, it is already done. हे दळस तें जालां. But if you do the same thing again and again and again, आनी एंत तुमी घडे घडे परत्यान परत्यान ते करशात जाल्यार you will not be in a relationship with God. तुमी त्या देवाचे देवा ओटूक संबंध दवरूंक जायना. Okay, understanding this. For example, you need healing. तुमकां आतां भलायकी जाय म्हण चिंतया. You take the scripture. तुमी एक देवाचे उतार काण घेतात You confess it day and night. आनी ते तुमी दीस आनी रात कन्फेस करतात. By the grace of God, you got your healing. देवाच्या कृपेन तुमकां हिलिंग मेळटा. Will you need stop over there? तुमी ते रावयतात गी. What is the next will come? नेक्स्ट आतां अनेक टेस्ट येता. You take the word. परत्यान देवाचे उतार काण Again घेतात. another need will come. अनेक तुमकां एक गरज पडटा. And Satan will keep you in bondage आनी तुमकां सैतान त्या बंदपासांत घालून दवरता. to do this entire of your life. आनी हे सगळे लाईफ आमी अशेंत करता. Correct? But there is another thing अनेक संगत आसा. which you need to believe आमी पहिले पातयेचे in the word of God, देवाचे उतार पातयेचे. and whatever Christ has already completed for you, देवान आमच्या खातीर काले प्रकरण मूक दिला जेजून. it will come automatically in your life. आनी ते ऑटोमॅटिकली आमच्या जिवितांत ते येता. Remember, you are not healed तुमी ते गुण जावनात. not because of confessing the scriptures. तुमी ते स्क्रिप्चर कन्फेस केल्ल्या वरवीं तुमी गुण जावचे न्ही. You have been healed तुमी येदोळस गुण जाल्यात because you believe कित्याक तुमी पातयेतात देखून. in Christ जेजूक पातयेतात देखून. who has done ताणें कालें पुरा करून दवरलां. everything for you. कितें पुरा आमकां करून दवरलां ताचे वरवीं Go आमकां to येदोळस सुटका आमी जोडल्या. 2 Peter 1:3, 1:4 in KJV. Two Peter 1:4. KJV. Little bit zoom that.
whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. ओके, या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यान, हाचे वरवीं कुजड्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांतावन सुटोवन देवाच्या सैमाचे तुमी वांटेली जायशें केलां. What is the scripture is saying? काल सांगून आसा हें People who scripture. attended in Goa, you should know. Yeah, correct. Okay. You are reading exactly what is there. I am asking what is the meaning of the scripture. What is the hidden secret? Lusta. For what the word of God, the promises has been given to you. काल प्रॉमिसेस दिल्यात, बसवण्यो दिल्यात. But she is saying something in Konkani. Precious. The promises are precious, magnificent. You can say whatever it is. For what the promises has been given to you. हे कित्याक दिल्यात हे बसवण्यो? Well, that's what the mistake what we are doing. आणि ಎಂತ आमी मिस्टेक करता. The scriptures, primarily we are using the scriptures to come out of the corruption. Correct? आमी त्या करप्शनांतून भायर येवच्या खातीर आमी देवाचे उतरां उसारता. But you have to understand this. See, precious promises, by these you might be partakers of the divine nature, having escaped, which means automatically you will come out and the corruption that is in the world through lust. So the scriptures has been given for us to renew our mind, to believe in the word of God, in what Christ has did for us, and to change like him. हांगा देवाची उतरां कित्याक आमकां दिल्यान म्हळ्यार आमी आमचें मन नवीकरण काडून घेवंक आनी जेजून तें आमकां कळ्ळें जिवीत तें दिलां तें आमी तें परिपूर्णता आमी कालें घेवंक. When you become like Christ, आमी केदळा जेजू बरी जाता. you will be automatically escaped from the corruption that is in the world through lust. आमी केदळा ह्या देवाच्या उतरांत आमी आसता. काले जाता ह्या संवसाराचे ते काले पर अवगुणपण आसात तातूंत तावन आमी भायर येता. Are you understanding? समजता की? The first one is we have to use the scriptures to become like Christ. पयलें जावन आसा आमी देवाचे उतार उपयोग करीचे जेजू बरी जावं. Second thing is what Peter is saying, that when you become like Christ, when you transform like him, automatically the kachadas which is inside of you, you will be escaped from those things. आता दुसरी संगत काले म्हण सांगल्यार केदळा आमी जेजू बरी जाता तेदळा काले जाता आमच्या भितर आसचे ते पुरा कुसडपण काले पुरा आसा ते पुरा भायर सरता. Okay, for example, my past life was in the pit. आता एक चिंते एग्जांपल दितेत आसा ब्रदर, आमचे फास्ट लाईफ खंयच्यान आसा एक काले म्हणटात पिट्टाक. You tell the mistake or a sin, whatever it is, my name will come in the first. आता खंयचे एक मिस्टेक काले एक जाल्यार तांणी फर्स्ट नांव ब्रदराचें येवन आसलें. I have lot of addictions inside of me. ताचे भितर मस्त एडिक्शन्स यात आसले. I tried and I could not able to overcome those addictions. आनी ताणें मस्त ट्राय केलें तातूंत तावन ताका भायर येवंक मस्त कश्ट जालें. Even I cannot stay drinking without alcohol for 3 days. ताका ते 3 दीस सोडून रावंकूच जायनातलें, तें पियेनासतना रावंक जावंकूच जायनातलें. The same person सेम आता तोच व्यक्ती now आता overcome every addiction, सक्कड त्या संगतेंतान तो भायर आयला. and it more than a decade now. आता कितली वर्सां जाली. I never ever tasted alcohol in my life till now, and I will not. ताच्या जिवितांत ताणें अल्कोहोल टेस्ट करूं ना आनी तो बुकार करूंक करिना. The thoughts are coming. आता ते काले आलोचन येतात. The Satan work is to give the thoughts.
आता सैतानाचे काम काले आलोचन दिवचे जावन आसा. But when your mind is renewed, केदळ आमचे मन नवीकरण जाता. when you know that I am like Christ, केदळ आमकां समजता आमी जेजू बरी आसा. the nature of Christ inside of me, देवाचे ते एक नेचर कितें आमचे भितर आसा म्हण कळटा. the Holy Spirit will help you पवित्र आत्मा आमकां कुमोग करता. to overcome each and every bad thoughts आनी कळले पुरो ते आलोचन पाड आलोचन आमच्या मतीक तातूंतल्यान भायर येवंक आमकां कुमोग करता. that is of the world through lust. आनी ते काले पुरा संवसारी हांगा अवगुणपण काले पुरा आसा तातूंत आमकां भायर येवंक साध्य जाता. Correct? Are you understanding now? समजता की So, when we say that we are taking the scriptures and confessing so that God will give to me, God is giving another opportunity or another way, saying that it has been already done. You do my way, everything will be done unto you. आता ते आमी स्क्रिप्चर कन्फ्युज करतना देव आमकां अनेक ऑपॉर्च्युनिटी कालेंगे म्हण सांगल्यार तो आमकां परत्यान परत्यान सांगतेत आसा ते येदोळस कर्ण जाला म्हण सांगून. This is what Matthew 6:33 says. मॅथ्यू 6:38 ಎಂತ सांगता आमकां. 6:33. 6:33 Seek first the kingdom of God, His righteousness, and all those things will be added unto you. But we do ulta. First give me whatever I need, then I will seek the kingdom and His righteousness. पहिले तू म्हाका कायलें पुरो जाय म्हज्या जिवितांत तें पहिले म्हाका दी मागीर हांव देवाचें राज सोदतां म्हूण आमी सांगता. But God still in mercy, पूण देवाची कृपा rich in mercy and grace, तो कृपेन तो ग्रस्त जावन आसा He gives you, आनी तो आमकां सगळी दिता. but we fail to seek His kingdom. आमी ते देवाचें राज ते सोदून काडूंक आमी मस्त कश्टात. Why? Satan keeps us in a bondage. कित्याक सैतान आमकां ताच्या बंदपासांत दवरता. Are you understanding? समजता की So this is what transformation is. A profound, can you go to that slide please again? So a profound change, okay, that is very strong change would happen inside our mind through Romans 12:2. Okay, again, go to Romans 12:2. A lot to study in that scripture. Passion. So now we know what is the end point. The end point is we have to live a beautiful life, perfect and satisfied life. That is the final destination. आमकां आमच्या अंतिम काले एक पॉइंट काले म्हणून आमकां गोत्त आसा आमी कले जिवीत जियेचे म्हूण सांगून. Passion translation. TPT. So now he is saying, stop imitating the ideals and opinions and culture around you, but be inwardly transformed. The idea of Saint Paul is to inwardly transform us. How? या संसाराची साल तुम्ही धरी नाकात बदलाक तुमची मना नवी जाव म्हणून ते कशें त्याचा अर्थ काले. When we ask questions, the answer is there in the scripture only. Now before that, there's one more thing is there. Read. Transformed by the Holy Spirit. That's the work of God that we will see next. What it's important is through a total reformation of how you think. तवळ काले म्हणतात तुमच्या जिनियंत ते रूपांतर जाव म्हणून. Okay, so your total reformation of how you think. आता ते काल जाता फुल रिफॉर्मेशन जाता ट्रान्सफॉर्मेशन जाता तुमचे आलोचन. Okay, तुम्ही काल चिंतात and that is through the help of the Holy आणि Spirit. ते जावंक पावता पवित्र आत्म्याच्या बळान. Only when you change your thinking, केदळ आमी आलोचन आमी चेंज करता your life will be transformed. त्यादळा मात्र आमचे जिवीत परिवर्तन जावंक जाता. Change your thinking is nothing but
आलोचन चेंज करचे म्हूण सांगल्यार to believe what the word of God says. आमी पातयेचे देवाचे उतार काल सांगता म्हणून आमी ते पातयेवचे जावन आसा. When you believe what the word of God says, केदाळ आमी पातयेता की देवाचे उतार कितें सांगता, now you could able to do or become like Christ in an easier way. आतां जेजून केल्ली कामां आमकांय करूंक जाता आनी जेजू बरी जावंक आमकां जाता. Lord said two things. Jesus said two things. जेजून दोन संगत्यो सांगल्यो. What is that? Love your wife as you love your neighbors. That is the first one. First is love your God your Lord with all of your heart, mind, soul and strength. ओके, दोन उपदेश दिल्ले खंयचे जावन आसात ते? सगळ्या तुज्या काळजान, मनान, सरेस्परसो तूं मोग कर. मागीर तुजो करताय तसो तुजो पेलासो मोग कर म्हण. Next is love your neighbors as you love yourself. आनी Okay. एक काल म्हणटा तेच आतां आमी सांगले, सगळे उठूक सांगले आमी, तशें तुमी तुमचो मोग करता तशें तुज्या पेलासो मोग करीचे म्हूण सांगून. When you do this, केदाळ आमी करता हें, you will become like Christ. आमी जेजू बरी जावंक जाता. For this, your thinking has to be changed. आनी हें करीचे जाल्यार आमचें आलोचन चेंज जायचें. When someone comes against you, आनी एकलो मनीस आमचे विरोध येता जाल्यार the Holy Spirit will remind you, आनी पवित्र आत्मा उगडास करता आमकां you are the righteousness of God in Christ Jesus. आमी जेजूचे नीतिवंत व्यक्ती जावन आसा. You can able to love those who come against you. आनी आमकां विरोध कोण येतात तांचो आमकां मोग करूंक जाता म्हणून जेजू आमकां शिकयता. And when you start loving that person, आनी केदाळ आमी त्या व्यक्तीचो मोग करता you become like Christ. आनी जेजू बरी आमी जावंक शकता. And when you become like Christ, आमी केदाळ जेजू बरी जाता. the word of God says, देवाचे उतार आमकां सांगता you will be escaped from everything that is of the world हांगा काले पुरा संवसारीन अवगुणपण आसा तातूंत तावन आमी भायर येवंक शकता. through lust. तेंत अवगुणपणांतल्यान भायर येवंक आमकां जाता म्हण. So our top priority is आमची एक मेन प्रायोरिटी काले म्हण सांगल्यार प्रामुख्यता to keep God as first place in our life. आमच्या जिवितांत देवाक आमी पयलो जागो दिवचो जावन आसा. The more you keep him in first place, तुम्ही केदाळ कितलो वेळ ताका तुम्ही फर्स्ट जाग्यार दवरतात he will also gradually increase you. आणि तो आमकां वयल्या मट्टाक व्हरूंक पावता. You will also grow along with him. आणि देवा सांगता आमी काले म्हणटा वयल्या मट्टाक वचूंक पावता. So how you going to think? The Holy Spirit is going to help you. आणि आमी कशें आलोचन करीचे म्हूण सांगून पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. Okay, go to again scripture. I mean PDF. So the second one is divine intervention. So everything has been started by God. ओके, हर एक संगती देवा तावंचो स्टार्ट जाल्ले जावन आसा. Philippians 2:3 says that everything initiated by God. हर एक संगती स्टार्ट जाल्ले खंय तावन देवा तावन म्हूण सांगता आमकां. And unless God starts in your life, it cannot be done. आणि देवान ते स्टार्ट करनासतना ते एंड जायना. So God has already started to be like His dear Son, our Lord Jesus Christ. देवान येदोळच आमचे भितर ते काम सुरू केलां ताच्या पुता बरी आमी कशे जियेचे म्हूण सांगून. And then the renewal of your mind, the new way of thinking. आणि आमी नव्या रितीन आलोचन करचे, मन नवीकरण करन. So when you become like Christ, आमी केदळा जेजू बरी जाता. each and every situation, हर एका परिस्थितींत you have to think आमी चिंतेचे पडटा how Christ will think at that particular situation. जेजू कशें आलोचन करता त्या परिस्थितींत तशेंच आमी आलोचन करीचे. The Satan will push you to do things very fast. सैतान आमकां मोतीक आलोचन घालता, दुसरीत वाट धरूंक आलोचन घालता. The Holy Spirit will tell you to pause. पवित्र आत्मा आमकां सांगता सवकासायेन वचूंक. Meditate on what we studied. आमी काल ते बरयलां ते आमी मेडिटेट करूंक आमकां शिकयता. And then put into action. आणि मागीर आमी ते कार्यरुपाक घालूंक आमकां सांगता. And when you do that, आमी केदाळ तें करता you will be able to live a beautiful, आमी ते एक बरें जिवीत आमकां जिवंक satisfied, सॅटिस्फाय जाल्ले जिवीत and perfect in His eyes. आणि हर एक ताच्या दोळ्यांक तेका बरें दिसता ते जिवीत आमी जिवंक साध्य जाता. You will not worry about any problems. आमी खंयची कंत करना. The problems will automatically go out of your
life. हर एक समस्या परिस्थिती आपापर्यंत ते आमच्या जिवितान भायर वसूंक शकतात. So I can say आम्ही सांगयत the addictions, I did not leave the addictions. हांवें ते एडिक्शन्स सोडून आंत The addictions left me. एडिक्शन्स म्हाका सोडून धांवले म्हणून. Because it cannot stay inside of me कित्याक म्हळ्यार ते एडिक्शन्स म्हजे भितर रावूंक अधिकार ना. when I renew my mind each and every second of my life. हांव हर एक सेकंड म्हजें मन नवीकरण करतना ते खंयचेय एडिक्शन्स म्हज्या भितर रावोंक साथ दितना. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So, profound change, divine intervention, becoming like Christ, and renewal of your mind. Okay, next we'll see the journey of transformation. Little bit up, PDF. आमी ती एक क्रिया पळया कशें ट्रान्सफॉर्मेशन जावचें म्हणून. Go to full screen. Okay. First one is conviction. The journey of transformation, how it starts. First is conviction. Second one is repentance. Third one is, we will send this slide, okay, don't worry. New life in Christ. Fourth one is renewal of your mind. Fifth one is transformation. And sixth one is maturity. What is First one is conviction. You don't know Konkani? Okay, you won't tell me the meaning. Conviction is from the Holy Spirit. For example, how do you know that I am doing right or wrong? ओके आमकां कशें कळीत आसा आमी बरें करता गी पाड करता म्हण सांगून. Really? From where you get that conscious? Stealing is wrong. From where you learn? सोरचें आमी खंय तावन शिकल्या. Simple, yaar. Word of God. 10 commandments says do not steal. And it goes into your mind. All of a sudden you will not have that conscious. Unless and until something has been put into your mind. So the word of God says, do not steal. Okay. देवाचे उतार आमकां देवाचे उपदेश आमकां सांगतात चोरी नाका म्हण सांगून. So now I'm coming to you. I'm calling. Come man, let's go and steal. What do you say? What do you say? आता ब्रदर येवन त्या भावा कडेन सांगल्यार You'll say yes? चोरी या म्हण सांगल्यार तो काल म्हणटा येस म्हणटा. Okay, who gives that no? From where you get that no? ते ना म्हणचो शब्द खंय तावन येता. No, you're not your conscious. It's the Spirit gets the information from the Holy Spirit. Say no for this thing. तो पवित्र आत्मो आमकां सांगयता ते नो म्हण सांगचे सोरून उजो म्हणून. In my past life, ब्रदराच्या आदल्या जिवितान what I thought is good, ताणें काल बरें म्हणून चिंतलें which is actually bad. ते निजन ते पाड जावन आसलें. The devil said to me, सैतानान सांगलें you're working from morning till evening. तू सकाळी तावन सांजेर म्हणशीर काम करतेत आसाय. You can go, your body is tired, you can go and have a peck. आता तुका पुरो जाला न्ही तू वचून एक पेक्कण घे म्हणून I सांगता. thought it's right. ताणें सांगलें ते सत म्हणून ताणें पातयेलें. Okay? But that is exactly wrong according to the word of God. ते निजन देवाच्या उतरा प्रकार ते सूख जावन आसा. But what and all I think bad. ताणें घाले चिंतले ते पाड म्हणून सांगून. Reading Bible is boring. रिडींग म्हळ्यार बायबल वाचचे ते बोरिंग म्हणून. If I sit in the Blessed Sacrament, see, that is secondary thing. First thing only attending the retreats. Praise God. Attending the retreats is waste of time. रेतीर अटेंड करचे टाइम वेस्ट करचे. Instead of doing that, I would do something else. आणि ते करचे बदला दुसऱ्या कालमणी करता म्हण चिंतून आसलें. So I thought that is wrong. ताणें चिंतलें ते समान न्ही म्हण सांग. But that is the right way of transformation. आणि ते जावन आसा ते सारकी रीत ट्रान्सफॉर्मेशन परिवर्तन So जावन. from where I learned all these things? आणि ते खंय तावन शिकलो ब्रदर तेंपुरा. The conviction. कन्विक्शन म्हळ्यार एक The Holy Spirit reveals our need to change. ते भितर तावन एक स्ट्रॉंग बिलीफ म्हण सांगता आमी ताका म्हणचे कन्विक्शन म्हण सांगून. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So let's take the example of the prodigal son. आमी आता त्या What he did? पुताचे ओपार काण घेया.
He took everything from half of his share from his father. त्याच्या बापायतावन तो पुरा काण घेता He spent it in the another kingdom. आणि त्याने काय दुसऱ्या राजान ते Right? बिन घालता वरून. And then when everything has been gone, now what happened? आता चक्कड गेलाय त्याला काल जाता Hungry to eat. आता भूक लागल्या ताका. He could not eat the food of the pig. ताका ते दुकरा घाल्ले ते खाऊंक समेत ताका खाऊंक जावना. And now he is thinking about how his father's house was. आता ताका काल आलोचना येता त्याच्या मोती एक चिंता तो त्याच्या बापायच्या घरा कळलें पुरा खाण आसलें म्हण सांग. There are so many people who has food to eat in my father's house, त्याच्या बापायच्या घरा इतल्या जणांक तो जेवण घालता तो but I don't have anything to eat here. पण आता म्हाका खाऊंक काही येना हांगा म्हण. So he decided to go back to his father's तो house. आता निर्धार करता त्याच्या बापायक जशीन पाटी वसोंक. The decision, right? ते त्याचे निर्धार आसा पळय That is the conviction. ते जावन आसा कन्विक्शन म्हळ्यार Holy Spirit reveals our need for change. ताका ते पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. When my life is mess, केदाळा म्हजें जिवीत ते आदुरे जावन आसलें. I have to come to a place. हांवें एक त्या जाग्याक येवंक पावजें आसलें. I have to decide. हांवें एक डिसायड करीचें आसलें. Only God can change me. केवल देवाक मात्र ते चेंजेस करूंक साध्य आसा. When I take that decision, केदाळा तो निर्धार काण घेता that is what conviction is all ते about. जावन आसा कन्विक्शन, स्ट्रॉंग बिलीफ. This conviction will bring you repentance. आणि हे ते कन्विक्शन म्हळ्यार काय आसा तातूंत आमी पश्चाताप पावोंक साध्य जाता. What is repentance? रिपेंटन्स म्हळ्यार पश्चाताप पावचे. Okay, one part is change of thinking. Next, change your thinking is right. 50% right. 10 marks question, 5 marks I can give. The next 5 marks. The next one is I should not repeat the same thing again. That is what repentance is all about. रिपेंटन्स म्हळ्यार एक पुटी आमी पश्चाताप पावल्या उपरांत परत्यान तितले सूख आमी करनोजो, रिपीट करनोजो. ताका म्हणचे जावन आसा काले पश्चाताप. Did David repented? दावीद रिपेंट जालो गी पश्चाताप पावलो गी. He did a mistake, ताणे मिस्टेक केल्ली. committing an adultery with Bathsheba. ताणे एडल्टरी केल्ली. He repented, पश्चाताप पावलो. and after that he never touched any women. आणि त्याच्या उपरांत ताणे After खंयच्याय marrying स्त्रीक Bathsheba. ताणे आपडोना. So do you mean that you mean to say that he never crossed any women in his life? त्याच्या जिवितांत खंयच्याय स्त्री Definitely he would have crossed. वसोनान म्हणून अर्थ गी तशें म्हळ्यार Beautiful than Bathsheba. ताच्या त्या बर्शेबाच्या की बरी वरती सोबीत आसली बाल मनशा त्याच्या But the मुखार Holy पडल्यान Spirit वेतत आसली. reminded him, ताका पवित्र आत्म्यान उगडास करनासलो. you are the man with God's own heart, man of God's own heart. देवाच्या काले काळजाचो काळजा सारको तू जावन आसाय म्हण सांग. Praise God. And now you should not do these things. आणि तुवें पर करूंक ना आनी मुखार म्हण सांग. He will help you. तो हेल्प करता. So repentance is not only changing your thinking. The next one is you should not repeat the same thing again. केवल आमचे ते आलोचन चेंज करचे न्ही पूण आमी काल करचे ते परत्यान आमी ती सूख करूं जो म्हण सांगचे. How many of you Catholics here? आमी कितल्यांक क्रिस्तांवांची आसात? Catholic? Praise God. Do you do confession? आमी कुमसाराक वेतांगी. What is your regular interval of doing confession? आमचे ते काल ते टाइम तो कितले टाइम आमी हें करता कन्फेशन. Once in 6 months? 6 महिने पटी करतांगी. Brother, you cannot ask these questions in public. What is the interval of doing one confession to the next confession? म्हळ्यार कितलो टाइम काण घेता एक कुमसार जाल्या उपरांत आनी कुमसार जायजे At जाल्यार least कितलो tell time? yaar, 6 months, 3 months, 1 year. Something comes out of your mouth. Once in a month. Okay, keep an average of once in a month. Then we have to do all the second we have to confess only. Priest has to be with us all the time. That's what I'm saying. Then priest always with you. Everyone your sins has been forgiven. That's what we are doing. Okay, take an average of once in a month. आता Okay. महिन्याक एक You do the confession today. आता आज आमी कन्फेशन केले म्हण चिंतया. Next month you do the confession. परत्यान अनेक महिन्यान तुम्ही कुमसार जातात. Do you go and tell the same sins again?
परत्यान तुम्ही No? तीन पात का करणार गी करतात गी ना. My question is simple, yeah. I'm confessing something now. Will I go and say the same confession next month? Definitely. You will not do the same sin again. नेक्स्ट महिन्यात असं सेम Leave पात का तुम्ही alcohol. सांगतात की म्हणून सांगू When you नका. think something bad, that's it, done, finished. Okay? That is not a real confession. ते निज कुमसार नाही. That is not a good confession. काला निश्चय मिळार रिग्रेट ने पश्चाताप ने. Oh, that is not a good confession at all. What is really? Deciding not to do that thing again. That's what important. See, there is one more thing. He said, I am deciding. Definitely you will fall. Why? निश्चय केला री पडता. Because the I is there. I. When the I comes, definitely you will fall. 150%, no, 1050% I'll say. Because I am like that. I was like that, not now. Sorry. ते हाव हाव म्हणून केदळा ते असता पळय तेदळा आमकां निश्चय करूंक साध्य ना. My every confession was the same sin again and again and again. ताने कुमसार जाताना हर एक पटी त्याची पातका सेम काही. So we are doing confession for the sake of confession. ते आम्ही एक नावा खातीर करचे जावन आसा म्हणून जाता. So when you really make a good confession, you should not do the same thing again. Is it possible? Yes, it is possible. आता आम्ही निज कुमसार म्हण सांगचे जाला जावचे म्हण सांगल्यार ती सूख आम्ही परत्यान करूंक ना. ते जावन आसा निज When I understood this, केदळा ताका समजाले. okay, 60% of doing the same thing has been reduced. आता 60% ताने तशें चिंतल्यावर 60% ताने काले केले ती पातकां ती करची उणी जाली But still 40% is there. परत्यान ती 40% आसा ती. That's what God is helping me to renew my mind. ते देव कुमोक करता आमचे मन ते नवीकरण करू. So the real repentance is हे निज पश्चाताप म्हळ्यार not changing your thinking, तुमचे आलोचन not only changing your thinking, काली तुमचे आलोचन चेंज करचे नाही. but I should not do the same sin again. परत्यान हांवें ती पातकां आनी परत्यान हांवें ती करूं नजो म्हणून. Okay? And next it talks about new life in Christ. नवें जिवीत क्रिस्तात नवें जिवीत Now म्हणून. you become born again. आता आमी परत्यान जल्म घेता. Praise God. प्रेज गॉड. Are everyone born again? आता हांगा नवी Born again is not a congregation, okay? Born again is not a congregation. Jesus also said to Nicodemus, have you born again? Born again is a spiritual rebirth. ओके. The humans have two births. One is natural birth from the mother's womb. The next one is spiritual birth from the father's womb. ओके. ते दोन टायपाचे काल जल्म घेता आमी. एक खंयचे आत्मीक जल्म आनी एक आवयतावन जल्म घेता आमी. हांगा नवे जल्मांचे म्हळ्यार काल तुमी तुमचे कॉंग्रेगेशन चेंज करचें गी. रिपेंट. So, born again is that you are accepting Jesus Christ as a Lord God and Savior. तुम्ही जेजूक म्हजो सोमी सोडोनदार म्हणून स्वीकार करचे जावन आसा. नवे Now, जल्मांचे म्हळ्यार. another revelation which I got आनी एक रेव्होल्युशन कालें in म्हळ्यार Goa गोवा गेल्ल्या Papa कडे was रेव्होल्युशन म्हणलें is Jesus Christ is your Lord God and Savior, or Jesus Christ is my Lord God and Savior. आता जेजू ख्रिस्त सोडून जेजू ख्रिस्त Okay, Jesus Christ is my Lord God and Savior one. ओके. जेजू ख्रिस्त मुजो सोडवणदार आनी सोमी आनी सोडवणदार. The next one is Jesus Christ is the Lord God and Savior. जेजू ख्रिस्त सोमी आनी सोडवणदार. What is the difference? काले डिफरन्स आसा दोनांत. My is missing. Yeah, that is understood. What does it meaning? हाचे अर्थ काले मिस जाला दोनांत. You were also there, brother. Now you know this answer. Okay. These brothers were there in Goa retreat. What when you are talking? Child of God. Huh? What are you saying? काले Personal. Yeah, personal. Correct. But
the difference. Jesus Christ is my Lord God and Savior is personal, right? But what is Jesus Christ is Lord? That's it. जेजू ख्रिस्त सोमी आणि सोडोनदार म्हळ्यार कालें. When you say Jesus Christ is the Lord God and Savior, you just praising Him. आता जेजू सोमी आणि सोडोनदार म्हूण सांगल्यार तुम्ही कालें ताका केवळ ताका आराधन करचें जावन आसा. When you say Jesus Christ is my Lord God and Savior, you are worshipping Him. आता जेजू मुजो सोमी आणि सोडोनदार म्हूण सांगचे जाल्यार आमी ताका आराधन करचें जावन आसा. Which means I'm giving my life to Christ आता हांवें म्हजें जिवीत हांव जेजूक दितेत आसा so that I can live like Him throughout my life. आनी हांवें म्हज्या अंत जिविता भितर कालें ताचे बरी जिवीत म्हाका जियोंक जाता म्हूण. Are you understanding? समजाता गी? Mother Mary worshipped Christ. She said, I am the handmaid of the Lord, let it be done according to thy will. So she accepted and she changed her life. She was worshipping God. हांगा मोरी मायेचें आमी आयकोनचें जाल्यार ती आराधन करनासली देवाक, करेक्ट न्ही? तुमी कालें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून तिणें तें एक्सेप्ट केलें. So when you are born again, केदाळ आमी नवे जल्म घेता you are accepting Jesus Christ is my Lord God and Savior. आतां आमी काल जावन आसा आमी एक्सेप्ट करचें जावन आसा सोमी जेजू मुजो सोमी आनी सोडवणदार म्हूण सांगून एक्सेप्ट करचें जावन आसा. Are you getting it? Have any doubt in this? Doubts Still are someone there? did not understand? अर्थ जाले गी? Are you understanding? समजना. So there's a difference. Jesus Christ is the Lord, praising Him for who He is. Ale, sir, he did not understand. Tell in Konkani. Who? You have to tell in Konkani. Yeah, Somi Jezu, ale, You did not understand. No, Konkani. Who did not understand? Backside, You. the fourth line, You. the light pink top. Some raise your hand here. Who did not understand? Atvirgal sister. Okay. Okay. There are two things. Don't सांगते आसात. Jesus Christ is the Lord. जेजू सोमी ख्रिस्त आणि सोडवणदार म्हणून सांगून. एक. Jesus, the next one is Jesus Christ is my Lord God and Savior. आणि एक मुजो सोमी आणि सोडवणदार म्हणून सांगून. When you say Jesus Christ is the Lord, आता फर्स्ट वन काल सांगलें पळय. You सोमी are- आणि सोडवणदार म्हणून. you are just praising Him. तुवें जस्ट ताका आराधन करचें. You are thanking Him for everything what you have done in your life. अर्गां दिवचें जावन आसा ताणें कालें केलां म्हणून सांगून. When you say Jesus Christ is my Lord God and Savior, येताळा तू सांगताय मुजो सोमी आणि सोडवणदार म्हणून सांगताय I am worshipping Him, ताका हांवें आराधन करचें जावन. which means I'm giving my life to Him हांवें म्हजें जिवीत ताका दिवचें जावन. so that He can change me according to His will. ताच्या कुशे प्रमाणे ताणें म्हाका बदलावण करी येता म्हूण सांग. That is what real born again is all about. ताका म्हणचें जावन आसा नव्यान जल्म घेवचें. Worship means I'm giving my life वर्शीप म्हळ्यार आराधन म्हळ्यार हांवें म्हजें जिवीत दिवचें so that Christ can seen inside of me. आनी तो जेजूक म्हजे मुखांतर पळोवंक साध्य जाता म्हूण. All my life, past life, they were seeing some other person inside of me. आतां ब्रदराचें आदलें लायफ पळोवचें जाल्यार दुसऱ्याच व्यक्तीक ताच्या मुखांतर पळयल्लें आसा. When I accept Jesus Christ as my Lord God and Savior, केदाळा ताणें जेजूक ताचो सोमी सोडवणदार म्हूण स्विकार केलो I've laid down my life to Lord आनी तें पुरो ताणें ताका सोडून दिलें and asking Him, आनी ताच्या कडेन विचारलें I am your vessel, हांवें vessel. हांव तुजें तें आयदान म्हळ्यार Change. पात्र जावन आसा. Change me as per your will. तुज्या कुशा प्रमाणे तूं म्हाका बदली म्हणून तो सांगता. Okay? Praise God. Next is the renewal of your mind. मन नवीकरण करून काण घेवचें. That's what we said. Next is transformation. मन परिवर्तन. Transformation is changing from inside out. ओके भितर तावन ती बदलावण जावची बायला कुशीक. Okay? Inside out. And then comes the maturity. Maturity is producing fruit of the Holy Spirit. आता पवित्र आत्म्याची फळां आमी उत्पन्न करचे जावन आसा मॅच्युरिटी म्हूण सांगल्यार. So it starts from the conviction कन्विक्शनांत स्टार्ट जालें स्ट्रॉंग बिलीफ पातेनी and it ends in producing fruit that is maturity. आनी ती पवित्र आत्म्याची फळां उत्पन्न करच्या मेशेर आमी पावल्या. This is what
journey of transformation is all about. That's what we see, right? That egg to butterfly. आमी ते पळयता न्ही तांत्या तावन ते बटरफ्लाय चिट्टे भायर येवचे. In the same way, Holy Spirit helps us to live a life of holiness from sin. आनी आमकां पवित्र आत्मा कुमोग करता ते पातका रहित जिवीत कशें जियेचें म्हूण सांगून तो आमकां कुमोग करता. That's what it says. From sin, darkness, bondage, and separated from God, to Christ, that is light, freedom, and intimacy with God. म्हळ्यार ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार ते पिक्चर तुमी पळयतात फ्रॉम सिन म्हळ्यार पातका तावन काल म्हणटात जेजू तें काल म्हणटात चेंज जावचें म्हूण सांगून ट्रान्सफॉर्मेशन जावचें म्हूण सांगून. Are you understanding till now? Clear? So this transformation is a process from conviction to maturity, from sin to holiness. हे ट्रान्सफॉर्मेशन म्हूण सांगल्यार तें कन्विक्शन आमी सांगलें पळय कन्विक्शन तावन मॅच्युरिटी फळां उत्पन्न करचे तसली व्यक्ती जावचें मागीर ते पातका तावन जेजू थंय वेचें. Okay, what the second line we wrote? सेकंड Last line. Second line we saw renewal of mind, involving renewal of mind. Last line is, this concept is a central to Christian theology, emphasizing the believer journey from sinfulness to holiness. लास्ट लाइन तुम्ही बरयला न्ही ते क्रिस्ती धर्मशास्त्रांत एक प्रमुख पॉइंट जावन आसा म्हूण बरयला न्ही तुमी. Okay, go to 2 Corinthians 5:17. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र वाक्य अध्याय 5 2 Corinthians 5:17. वाक्य 17. Now, if any, okay, KJV. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, all things are become new. ओके हांगा देवाचे उतार सांगता तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तें जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. Now, there is a word, phrase says, therefore, if any man be in Christ. What do you mean? What do you mean in Christ means? क्रिस्त तें जियोवचें म्हळ्यार कालें क्रिस्तांत थंय जियोवचें म्हळ्यार When you accept Jesus Christ as a Lord God and Savior, you are in Christ. Okay. If you don't believe? Okay, accepted. Any other thing in Christ means? Righteous. Being righteous, okay. Any other answers? In Christ. Total surrender. Set free. Good. See, there is no wrong and right, okay. All these answers are right. But everything is correct, but I am looking out for a one word. Technical word. That okay, that is right. But what in Christ means? म्हळ्यार एक शब्द आसा ते मिस I won't get diverted, brother. इन In क्राइस्ट Christ means your relationship with Him. क्रिस्ता थंय म्हूण सांगल्यार तुमचें तें एक रिलेशनशीप देवा थंय आसचें तें रिलेशनशीप जावन आसा संबंध जावन आसा. All you said is right, but it's under a name called relationship. How is my relationship with Christ is what in Christ is all about. ते अनेक तुमी ते संगत्यो काल सांगले ते रिलेशनशीप विथ गॉड जाता ते रिलेशन इन गॉड जायना. So when you are in right relationship with Christ, केदळा तुमी क्रिस्त थंय जियेतात He's saying you are a new creation. तो सांगता तुमी नवी रचना जावन आसात. The old things are passed away. What is the old things? पोरणे तें कालें गेलें म्हूण सांगता पोरणे म्हळ्यार कालें.
I was living in an old house. I've become born again. Now I'm living in a 3-story house. हांव पोरण्या घरांत जियेतले आतां नव्या घराक आयला तेगी पोरणे म्हळ्यार Your own sinful nature. When the transformation takes place, when you become born again, the renewal of mind takes place. Your sinful nature has been. It's not gone. It doesn't have any power. It still is there. That's the reason we are still going committing some sin. ओके Okay, it won't go totally. ओके पोरणे तें गेलें म्हूण सांगल्यार तें आमचें पातकी जिवीत तें काल आसलें तें संपूर्ण तरान वेचें न्ही बट ताका आमचे वयर अधिकार चलोवंक साध्य जायना. Okay. Now that doesn't have any power, but the new life which the Christ has given you has a power. आतां तें जिवीत नवें जिवीत काल जेजू दिता ताका तें पावर आसा म्हणटा हांगा. Are you understanding? समजता गे Praise God. Now you have a new life in Christ Jesus, आतां तुमकां तें क्रिस्तांत एक नवें जिवीत आसा and it can be visible in your life आतां तें तुमकां दोळ्यांक तुमच्या दिसता जावंक पुरो only when you yield to Him. तुमी त्याच्या केदाळ ताका ताच्या भितर तुमी काल म्हणटात You can write down, transformation is God's work in us. परिवर्तन ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार देवाचें काम आमचे भितर. Transformation is God's work in us, but we yield to Him every day. But we yield to Him every day. She got stuck. 1 minute. Transformation. Okay, till now I'll tell you. So we all see that transformation is God's work. Philippians 2:13 says that. Now, He cannot transfer our life unless I yield to Him. Are you understanding? हिल्ड म्हळ्यार संपूर्ण तरान आमी अर्पून दिवचें जावन आसा. आमकांच आमी समर्पण दिवचें जावन आसा हिल्ड म्हूण सांगल्यार. आनी आमकांच आमी ताका समर्पण दिना जाल्यार काल जाता ट्रान्सफॉर्मेशन आमच्या जिवितांत जावंक साध्य ना. Now God has made you a new creation. He has given a choice in front of you. आतां देवान आमकां विंचोवणी दिल्या, आमकां ट्रान्सफॉर्मेशन केलां, आमकां परिवर्तन केलां आनी आमच्या हातांत विंचोवण दिल्या. Okay, God will not take a decision. आनी देव निर्धार काण घेना, Holy Spirit will not take a decision. पवित्र आत्मोय निर्धार काण घेना. But He will help you to take decision. आनी तो आमकां कुमोग करता कशें आमी निर्धार काण घेवचें म्हूण But सांग. you have to take a decision. आनी आमी निर्धार काण घेवचें जावन आसा. Choose life or death. आमी जिवीत विंचोवणी काडयेत, मरणी विंचून काडयेत. Now the question. आतां सवाल जावन आसा, What is life? आतां जिवीत म्हळ्यार कालें, जिवीत म्हळ्यार कालें. Your words, your thoughts, आमची कामां, your आमचे desires, आलोचना, your actions, your feelings, आमचे your कार्य. emotions, everything is life. तें जावन आसा जिवीत. Okay? Praise God. Now what is death? आतां मरण म्हूण सांगल्यार कालें. Huh? No, that is different. Death is spiritually disconnected from the Lord. आमी So now your choice is whether you're going to choose this life or you're going to choose death. आतां मरण म्हूण सांगल्यार स्पिरिच्युअली म्हूण सांगल्यार आत्मीक रितीन देवातावन आमी संबंध होगडोन काणगोसो. आमकां आतां विंचोवन आसा, जिवीती आमी विंचून काडयेत, मरणी आमकां विंचून काडयेत. Okay? Now I have to make a choice whether I'm going to drink or I'm going to say no to that drink. आतां हांवें निर्धार काण घेवचे, हांवें पियेचे की ना पिवून उजोगी म्हूण सांगून हांवें निर्धार काण घेवचें जावन आसा. If you don't feed your spirit with the word of God, आतां तुमी केदळा ते आत्मीक रितीन ते देवाचे उतार तुमी स्विकार करनात म्हळ्यार आत्मीक रितीन तुमी स्ट्रॉंग जायनात, you will end up in choosing death. आमी मरणाचे जिवीत आमकां मेळटा, मरण आमकां मेळटा. But if you feed your spirit every day with the word of God, आमी आत्मो आमी केदळ देवाच्या उतरान आमी भरता it helps you to renew your mind. आनी ते आमकां कुमोग करता आमचें मन नवीकरण करूंक.
and to become like Christ. आणि जेजू बरी जावंक आमकां कुमोग करता. Now you will say no to every bad addictions that were happened in your life. आणि तुम्ही तुमच्या जिवितांत असचे हर एक ते कालेपर हव्यास आसात तुमकां बॅड हॅबिट्स आसात सगळा की तुम्ही ना म्हणटात. So the more you renew, केदळ आमी चड रितीन आमी आमचें मन नवीकरण करता the more you come out of your problems. त्या तितले तुम्ही त्या सिच्युएशन्स आतां न्हू प्रॉब्लम आतां तुम्ही भायर येतात. See, many of our life is like we are into problems, pray for me. आमी हर एक पटी पळयता आमचे जिवीत प्रॉब्लम्स आसात म्हजे खातीर मागा म्हणून आमी सांगता. I have this sickness, pray for me. आतां म्हाका अशी पिडा आसा म्हजे खातीर मागा म्हणून सांग. Correct? This is what our thinking is all about. आतां हें जावन आसा आमचें आलोचन. We are teaching a profound change आतां आमी एक ते चेंज जावंक आमी शिकता where you don't need to stand in line. आमी ते लायनी रावजे म्हणून ना. Feed your word every day. आणि हर एक दीस तुम्ही ते स्वीकार करा. Feed your word of God every day. स्वीकार करा तुम्ही हर Your एक work दीस. is to in connection with Christ. तुम्ही ते कनेक्शन दवरून काण घेया And जेजू ते. he is promising you, आणि तो तुमकां प्रॉमिस करता I will change your life. तो तुमचे जिवीत चेंज करता म्हणून तो प्रॉमिस करता But तुमकां. if you don't yield तुम्ही आणि कितें काले म्हणटात इल्ट म्हळ्यार काले म्हळ्यार and sit in the easy chair and saying, ऑप्शन दिवचे अर्पून दिना जाल्यार nothing will change in your life, it will grow worse. हर एक तुमचे खंयचेय प्रॉब्लम्स सॉल्व जायनात जाल्यार ते वर्स्ट जातात शिवाय प्रॉब्लम्स सॉल्व जायना. So what is your work? आतां आमचें काम कालें Your work is to yield. आमी अर्पूण दिजे समर्पण दिजे आमकां. You have magnets. When they take it to the iron part, the magnets grab automatically the iron particles. तुम्ही ते आयकाला न्ही ते लोंकाड वय आयस्कांता म्हणटात. Okay, we are. कडशीन वेताना अट्रॅक्ट जाता. God used a magnet called love. ते जे देव एक मॅग्नेट यूज करता ते जावन आसा मोग. When we are created in love, आमी केदळ मोगान आमी क्रिएट केला आमकां and रचला. when you operate in love, आमी केदळ ऑपरेट करता मोगान you automatically go and attract to that. You go and join with him. आनी आपबेंत आमी ताचे कडशीन वचूंक पावता ताच्या. So no matter what that person comes and do against you, आनी कोणी मनीस येवन तुमकां काले विरोध केल्यार you still operate in love. आनी तुमी काले करता तुमी मोगानच वापरतात. Praise the Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Thank you. Hallelujah. Go to Romans 6:16. Know you not that to whom you yield yourselves servants to obey, his servants, okay, put in NLT. Don't you realize that you become a slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. हांगा उतार सांगता कोण एकल्या काल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक तुम्ही कबूल जाशात जाल्यार ताचे तुम्ही गुलाम जातात म्हूण तुम्ही नेणांत वे गुलाम मरण हाडतेल्या पातकाचे वा गुलाम नीतिवंत करतेल्या विधेयपणाचे. Okay, this scripture is very clear. He's saying, whatever you choose to obey, you will become a slave. तुम्ही काल विंचून करतात ताचे तुम्ही गुलाम जावंक पावतात म्हणून. Peter said, I am a bonded slave. Paul said, I am a bonded slave to Christ. आता पेद्रून आणि पावलून सांगले हांव क्रिस्त ते बंदी जावन आसा म्हण सांग. So they could live a righteous living. तांणी ते नीतिवंतपण जिवीत ते जिवंक साध्य जाले तांकां. All the disciples were living righteous according to the word of God. हर एक ताचे शीस काल करनाले नीतिवंतपणाचे जिवीत ते जिवन आसले. And now we need to yield to where we are going. Either I'm choosing life or I'm choosing death. देखून आमी चिंतून निर्धार करीजे खंय हांवें संपूर्ण तरान ओपून दिजे म्हण सांगून जिवितागी मरणाकी म्हण सांगून. The secret is हाचे गूट जावन आसा not coming and attending all the retreats. हांगा येवन रे ते रेटीन करचे न्ही. Because of that, Brother Jude said not to attend retreats, don't come, okay? ताणे सांगले म्हणत हे नासतना रावा नाका सांगा. If you have some other couldn't able to attend, don't feel bad. Okay? The word is inside of you. Yield to the word of God.
automatically you will be transformed. आता आमी काले करी जे संपूर्ण तरान आमी देवाच्या उतराक आमकांच आमी ओपून दिवचे ते काले जाता आमकां संपूर्ण तरान काले ताच्या कशें जेजू सारकें जावंक आनी ताच्या वाटेर चलोवंक देवाच्या वाटेर चलोवंक आमकां कुमो करता. So this is what transformation is all about. हें जावन आसा ट्रान्सफॉर्मेशन परिवर्तन In म्हणून सांगता. simple, God is ready to change our life. आता हें सिंपल रितीन सांगचें जाल्यार देव आमचें जिवीत चेंज करूंक आशेता. Are you ready to obey Him? आता तुमी रेडी आसात की तुमचें जिवीत बदलून काणी येवंक? I cannot take on behalf of you. आता आमी हांवें येवन तुमकां सांगूंक जायना, Which means- रिक्वेस्ट करूंक जायना. If me means which you are hungry, if I eat, your hungry will be satisfied, right? आता हांवें सांगल्यार तुमचे भूक थांबता गी. If I'm hungry, this brother can eat on behalf of me. आता म्हाका भूक लागल्यार दुसऱ्या सिस्टरीन वचून जेवंक जाता गी. I have to eat. हांवें खायचे. So each one has to yield to the Holy Spirit, आमी संपूर्ण तरान काले म्हणजे देवाच्या उतराक आमकांच आमी ओपून दिवचे. and your life will be changed for sure. त्या दाळ आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलाता. Praise God. प्रेज Thank you, Jesus. Hallelujah. Go to the next slide. Now, for all those things which the wrong things is happening in our life, just zoom it here only and zoom it. Don't go full screen. There is a root cause of everything. आता आमच्या जिवितांत इतले पुरो काले जाता पळय प्रॉब्लेम जावंक पुरो काले आसूंक पुरो ताका एक मूळ आसा. Our work is to discover the root. आता आमी ते मूळ सोदून काडीचे पयले. Many a times what we are doing is we are not attending the root issues, but we are targeting the fruit issues. आमी काले करता सडावत आमी मूळ काले आसा तें पळोवंक वचना तांतून रुखाची फळां पळोवंक आमी वेता. Write down. बरोवन काण घेया. Our root problems, the root of our problems comes from a belief system. The root of our problems comes from a belief system that is filled with lies. ओके कोंगणेर सांगता. आमचे समस्येचे मूळ सोदून काडचे. आमचे समस्येचे मूळ सोदून काडचे. Okay. The root of our problems comes from a belief system that is filled with lies. Next line. God transform us by renewing our minds through the truth of His word. God transform us by renewing of our minds through the truth of His word. ओके कोंगणेन सांगता. आमचे समस्येचे मूळ फोट्यांनी भरले. इंग्लिश. Which one? Second line? Okay, I'll read it from the first. The root of our problems comes from a belief system that is filled with lies. God transform us by renewing our minds through the truth of His word. ओके आता कोंगणेर सांगता. आमचे समस्येचे मूळ फोट्यांनी भरलेले एक पातयेची व्यवस्थेंत आसा. एका पातयेच्या व्यवस्थेंत आसा. देव ताच्या उतरांच्या सतामुखांत आमची मना नवीकरण
आमकां परिवर्तन करता. आमकां परिवर्तन करता. Praise God. Belief system that is filled with lies. What is the meaning of the word lie? आता फोट्यो म्हणल्या शब्दाचे अर्थ काय आले? फोट्यांनी बरोवन आसा म्हणून बरयले न्ही तुम्ही. In Tamil we called as poi. फोट्यो फोट्यो म्हणल्यार काय आले? It looks like truth, it's not a real truth. Deception, okay. Not? Lie is anything contradicting to the word of God. देवाच्या उतराक काले पर विरोध आसा ते जावन आसा फोट्यो. काले I'll repeat it. Konkani, I'll repeat the sentence. Yeah, no problem. Okay, thank See, you. they doesn't matter if the some only little bit goes, but whatever it goes, it should be important. एक बोरले. पातयेण्याची व्यवस्था जावन आसा. व्यवस्थेन काले बरयले तुवें? Kala bare the? व्यवस्था व्यवस्थेंत आसा. नेक्स्ट लाइन See, बरयली. These two couples, I mean these couple, they both have a book and a pen, and they write it. See their eagerness. आमचे दोगांय ब्रदराक आनी सिस्टरीक पळयला न्ही तुमी? Because they have experienced so much of God's goodness their life. They don't want to miss even a single. With this person from where she is traveling? मोगरनाड. She's Doesn't matter. From one to wherever, but she comes and travels and listens to the word of ती God. तितल्या पयसतावन येवन हांगा देवाचे उतार आयकतात आनी बरयतात. This is what the transformation, renewal of mind is all about. आनी हे जावन Perfect आसा example. मन नवीकरण करचे आनी परिवर्तन म्हणचे. He can say, you go and listen, I will be in the room, but he comes. And the best part is, he will do everything alone. आनी हांगा अंकल हांगा बसून आसा न्ही तो कितल्या पयसतावन येता He आनी तो climbs, नोट्सी बरयता. he हांगा comes down, Why? he goes to the washroom, everything alone. Correct? कोणाचे हेल्प नासतना तो वयर सकयल हांगा चडटा तो ताचें काम करता. Praise the Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. This is what the yielding to the Holy Spirit. आनी हे जावन आसा आमी अर्पण दिवचे समर्पण दिवचे जावन आसा पवित्र आत्म्याक. But we don't want to come out of a comfort zone. आतां आमकां काल जावन आसा आमचें कम्फर्ट झोन आसता तातूंतल्यान आमकां भायर येवंक नाका. The first question most of the retreatants will ask, आनी हर एक कडेन तुमी रिट्रीटा गेल्ल्या कडेन आयकलां आसतलें एक सवाल ते विचारतात. brother, will they provide rooms? ब्रदर आमकां हांगा रूम प्रोवायड करतात गे म्हणून. No, sister or brother, we have a dormitory accommodation. आमी Oh, डॉमेट्री this is very bad, brother, for us. We can't come. Your आतां decision. वय थोडी सांगतात डॉमेट्री आसा म्हण सांगल्यार हें बरें करेक्ट ना हें सिस्टम म्हणून सांगतात. Today morning we were discussing about a small puppy dog. आमी ते ब्रदर्स आनी बरें डिस्कस करनासले की ते Okay, ल्हान ल्हान पेट्यांक तुमी पळयला जावंक if you go, you can see that one sound. One sound was there, right? It was that puppy. Okay, it has to search for food. आनी ती पिलां तुमी पळयला जावंक पुरो तांणी ते फूड पुरो सोदतात. It has to defend himself or herself against the big dogs. ओके ते उरल्या पेट्यांक लायक प्रोटेक्शन तांणी काण घेजे तांकांत. And so many obstacles he has to cross आनी मुस्त कश्ट तांणी येवंक आसात. to become an face करूंक adult. आसा. आनी एक व्हड जायचे जाल्यार मुस्त तांणी फेस करूंक आसा. If he doesn't get food or room to sleep, आतां ताका जेवंक खावंक हें मेळना जाल्यार न्हिदोंक जागो मेळना जाल्यार he doesn't get depressed. तो डिप्रेशनाक वसाना. But what about men? आतां मनशां आमी काले सांगता No room. Oh, it's very bad. हांगा रूम ना And जाल्यार now they changed the pet dog also to get depressed. आतां They have pet dogs, right? If the owner is depressed, pet dog also depressed. पोसुल्ले पेटे आसतात. इफ तसो धनी डिप्रेशनाक गेला जाल्यार पेटे डिप्रेशनाक चलतात. See, God has created us to be, if that animal is strong, why can't we be strong? आतां ते पेटे हांगा आसचे पेटे इतले स्ट्रॉंग आसा जाल्यार He's आमकां कित्याक स्ट्रॉंग जावंक जायना. Created us to be a strong person, आमकां स्ट्रॉंग म्हूण जियेजे म्हूण सांगून आमकां रचलां देवान. but we make ourselves a delicate darling. आमी काले म्हणटा आमकांत आमी डेलिकेट डार्लिंग्स करून घाला. Praise God. प्रेज गॉड. So leave all that comfortness आतां आमी ते पुरा कम्फर्ट आमचे काले आसा ते पुरा आमी Come. सोडीचे येजे हांगा and experience the
presence of God आमी ते देवाचे उतराचे एक ती रूह संग अनुभव करीजे so that He can change your life beautiful. आणि ते आमचे जिवीत एक बरें जिवीत जावन तो परिवर्तन करता. See, you can see any person's life in the Bible. आणि तुम्ही वांजलान पळोवचे जाल्यार हर एका व्यक्ती Where जिवीत where did Moses changed? मोइजे खंय चेंज जालो In the palace? ते पॅलेसान चेंज जालो Where his life changed? खंय चेंज जालो In the desert. He was taking care of sheep. शीप. Where did Joseph changed? जोसेफ खंय चेंज जालो In the prison. He was talking about. जैलांत असताना. Where did Abraham learn? अब्राहम खंय असताना शिकलो And Abraham's father was a very well-to-do person. At 75 years, God called Abraham, come out. 75 वर्षाच्या प्रायर ताका भायर आपयता. For us, 30 years only, no. We will stay with our father and mother only. आमकां हांगा 30 इयर्स जाताना आमी आवय बापाय सांगतात तशें म्हणून कम्फर्ट झोनार आसता. What about Saint Paul in New Testament? पाऊलचे आमी पळयलां. He was a Pharisee of Pharisee. वय He was a Roman, Hebrews of Hebrews. But where he learned? खंय तो शिकलो. He left everything and came. There was a transformation. रियक सांगती तो सोडून आयलो. ट्रान्सफॉर्मेशन जालें ताचें God will परिवर्तन. transform your life only when you are uncomfort. आमी ते अनकम्फर्टांत आसतना मात्र आमकां ते ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक जाता आमच्या जिवितांत. देव आमकां शिकयता कशें ट्रान्सफॉर्म जायचें म्हणून. If you are in the comfort zone, केदळ आमी कम्फर्ट झोनार आसता He can't change you. आमकां चेंज करूंक देवाक साध्य जायना. You have to come out. त्या कम्फर्ट झोनांत आमी भायर येजस. So praise God. प्रेज गॉड. The lie is anything that contradicts to the word of God. फोट म्हूण सांगल्यार देवाच्या उतराच्या विरोध आसचें ते फोट जावन आसा. So the every root cause of the problem is the lie. आता ते सकड पातकाचे मूळ आसा ते जावन आसा फोट. Are we fighting the devil? आमी सैतान आउट How many of you say yes? आमी Satan सैतान fighting. आउट फाइट करता अंगी. You fighting devil? I'll meet you after the meeting. You also saying? You came to go a retreat. You are again saying fighting devil? Why he says no? You have to fight devil. What about others? Who is fighting devil? सैतान आउट कोण परा See, some people say yes, good. They don't know or they forgot, good, teachable. Some people they say no. The very dangerous, a person who is in the cat on the wall. They don't fall this side or they don't fall that side. They're still in the same place. That is what very dangerous. Now tell me, are you fighting the devil? सैतान आउट फाइट करतात की तुम्ही. Brother, stop the live, brother, we'll go. 1 Peter 5:8, what is it? To say something? She want to say something. Yeah? My question is simple. Are we fighting devil or not? I did not ask whether you see Satan, whether you see angels. Jesus saw and he said, did you saw Satan? Have you seen Satan? Then no point. Are we fighting devil or not? आम्ही सैतान आउट झगडता अंगी हर एक दीस. What do you want to understand this? Still it was out of topic, I explain you. Stay alert. Watch out our great enemy, the devil. It doesn't say that you have to fight devil. He's saying that be alert. Be aware the enemy that is the devil, because he is the only, he is the like angels from north to south, east to west, roaming everyone. So we have to be alert, cautious. हांगा आमकां जागृत रावा म्हूण सांगता. तो राखून आसा म्हूण सांगून. But again question. Fighting devil? Huh? No chat GPT. No Google. We are not fighting Satan. आम्ही ताचे Make it clear.
Yeah, brother, spiritual warfare only, but you are not fighting. See, if you fight Satan, within seconds he'll finish you and go off. He is not powerful, but if you are not without the word of God, he is powerful. देवाच्या उतरा विणे 1 second he will finish and go. आमकां तो सोलोवंक शकता इफ आमचे थंय देवाचे उतार ना जाल्यार. I'll prove you. Go to Ephesians 6:12, 11, 12. How many times I asked this question? Same retreat again and again, like same confession. Note it down in your mind. It helps you to renewing of your mind. Not James. एफेस घरांक बरयले पत्र Ephesians 6:11. 6:11. Okay, put in compare. Put on the full armor of God, for his precepts are like the splendid armor of the heavenly armed soldiers, so that, little bit up, so that you may able to successfully stand up against the schemes and strategies and the deceits of the devil. देखून तुम्ही देवाचे कावच नेसजय तवळ वाईट असो तो दीस उदेल्या वेळार दुस्मानांक मुखार रावोंक तुम्ही सकतेल्यात तितलेंच न्हय आखेर पर्यंत पाटी परतन अशें झुजूंक तुमकां धैर्य मेळटलें. So keep it in mind, you are not fighting Satan. आमी सैताना ಒಟ್ಟು झुजूंक साध्य ना. All of a sudden, some people will sleep. आता सडन थोडे पिटी पळयला जावंक पुरो थोडी व्यक्ती न्हिदतात. You know why is that? ते कालाक म्हणून गोत्ता The devil doesn't want to hear that, because if you knows that, you will be set free. आता सैतानाक घालें सैतान राखोन आसता. Okay, that's what 1 Peter 5:8 says. Good example. We have to be aware and stay alert. जागृत रावा म्हूण सांगता ह्याच कारणा खातीर. Okay, so that sister said deception. The lie looks like a truth, but it's not a truth. The Satan will also comes and gives you a lie. आता सैतानी तशेंत येवन तुमकां अशेंच फोट्यो तो दिता येवन. Okay, so we are not fighting against Satan, but the schemes, strategies and the deceits of the devil. आमी झुजचे कोणा ಒಟ್ಟು सैताना ಒಟ್ಟುಕು न्ही ताचे ते काले कुतंत्र आसात ताचे ಒಟ್ಟुक आमी झुजचे जावन आसा. So devil is the father of lies. तो जावन आसा फोट्याचो बापूय. When you speak lie, एकदां आमी फोट्यो मारता whose child are you? आमी कोणाची भुरगीं जावन आसा सैतानाची. Only one life for my life, brother. Okay, doesn't matter. One lie is always a lie. एक फोट जाल्यार ती फोटूच. But when you speak the truth, you become a. सत उलयता When you speak the truth, you are the child of God. आमी केदळ सत उलयता आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. That's what the renewal of your mind is all about. आनी ते जावन आसा मनाचें नवीकरण म्हळ्यार. The devil will say only one lie. You can say. सैतान आमकां ताळणी दिता एक फोटीने सांग म्हूण सांगून. But the Holy Spirit will always say, you are the righteousness of God in Christ Jesus. आनी पवित्र आत्मा आमकां केदाळे उगडासाक करता तूं नितीवंत जावन आसाय जेजू क्रिस्तांत. So when you have a pressure केदाळ आमकां आमचे वयर ते दबाव आसा to say a lie, तुमकां फोट मारूंक तो दबाव घालता. pause for a moment. एक घडी तुमी सोंसणिकायेन रावा. Ask the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या कडेन तुमी इसारा. He will help you to speak the truth. आनी तो तुमकां कुमो करता सत उलोवच्याक. It might be hard for other people to accept. आनी ते दुसऱ्यांक तुमच्या मुखार आसलेल्या व्यक्तीक ते कश्टाचें काम जावन आसा. But when you speak, केदाळ तुमी उलयतात that's what going to set you free. आनी ते जावन आसा तुमकां सुडका दिवचें. For example, what was the cause of sin in Adam and Eve? आनी ते यादवा ते येवे ते पातकाचें मूळ काल जावन आसलें. The root cause. मूळ खंयचें जावन आसलें. What is the root cause? It's a lie. एक फोट जावन आसा. Correct? Did God said, if you touch the fruit, you shall die?
आणि ते देवान सांगितलें की ते तुम्ही ते आपडल्या ते फळ आपडल्या तुम्ही मरतात म्हणून. So they believed the lie. तांणी काले केले ते पाती येली ती फोट ते काले फोट आसले ते पाती येली ती. Because they believed the lie, केदळ तांणी ते फोट तांणी पाती येली the lie changed that person, आणि ती फोट त्या मनशाक चेंज करता gave them intention to go and take the fruit, आणि ताका ते एक काले म्हणतात वसून मुखार वसून ते फळ काडच्या खातीर ताका and they सपोर्ट started to करता eat. आणि तांणी ते खावंक सुरू केलें. So God said, आणि देव सांगता you shall die. तुम्ही मरतात. The devil said, सैतान सांगता you shall not die. तुम्ही मरनांत म्हण सांगून. And they believed the lie, आणि तांणी काले सत फातेले की फोट फातेले and फोट that was the फातेले root cause of all our problems. आणि ते जावन असले मुळावे पाताक आमकां सगळ्यांक. Praise God. प्रेज Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So, the root cause of all the sin is lie, and that is the unbelief. Go to that PDF. PDF. The root of all problems come from a belief system that filled with lie. When you have a lie in your mind, it collapses your belief system. आता काल जाता आम्ही ती फोट ती आमच्या मोतींत ते एक आयल्यार एक पुटी ती आलोचना आयल्यार काल जाता सक्कट सिस्टम आमचे पाड जाता. Okay, praise God. Praise God. There is a situation in Gospel of Matthew as well as in Mark. मातेवाच्या वांजेलांत आनी मार्काच्या वांजेलांत आमी पळयता There was a father who brought his lunatic son. ते एक बापूय एका पुताक आपूण हाडटा. Correct? And it's the father said that he is fell in the fire, तो he falls in the water, तो उदकान पडटा उज्यान पडटा म्हणून येवन सांगता तो. and some kind of white things comes from his आणि mouth. तोंडात काल एक व्हाईट कलर पेंड येता म्हणून सांगता. It's like kind of epilepsy, that's what they say. And the father took the son to the disciples. आता तो बापूय त्याच्या पुताक त्याच्या शिसांक लागीं व्हरता. Why the disciple could not cure him? त्या शिसांक कित्याक जावना ताका गुण करूंक? Huh? Okay, unbelief. What caused the unbelief? Correct, but the Bible says it's because of your unbelief. What causes? Okay, a little faith also leads to unbelief. Okay, what is the cause of that unbelief? ताका रिझन काले कारण काले. So, which means God did not give the authority and the power to cast out demons to the disciples? तांकां शिसांक देवान अधिकार दिवं नातलो गी त्या. He gave. Then why can't they cure that person? मागीर कित्याक तांकां गुण करूंक जावना? Huh? Correct? That's what I'm asking. Why they did not perform? Huh? Lack of? Say, okay, again. Why? What caused that lack of faith, unbelief, and what causes that not to perform? ते कित्या खातीर तांकां करूंक जावना? See, the unbelief can enter into three ways. ते Okay? There are three types of unbelief. तीन रितीन ते आमच्या जिवितांत येता अनबिलीफ. Okay? One is natural unbelief. एक नॅचरल अनबिलीफ जावन आसा स्वाभाविक. Three things. One is unknowingly not believing in the word of God. That is one. I'll just get the right thing, okay? गुत्तू नासतना आमी काले पातेनी दवर नासतना रावचे देवाच्या उतरावयर. Praise God. Okay, I'm not getting the three things, okay? One is why the reason why they could not able to cast out is because
तांकां कित्याक खातीर ते करूंक जावना म्हूण सांगल्यार They believed on the circumstances. तांणी त्या सिच्युएशना वयर ती जावच्या परिस्थिती वयर तांणी पातेनी दवरली The circumstances taught the lie to the disciple. आनी ते प्रॉब्लेम्स काल आसले तांणी ते काल शिकयता तांकां फोट पळोवंक शिकयलें What was the circumstances the father was describing? तेंचे प्रॉब्लेम तो बापू एक्सप्लेन करनासलो The disciples saw that this person was falling in the fire, आनी त्या शिसांनी ते पळयलें तो उज्याक पडटलें ते पुरा पळयलें falling in the water. उदकान पडचे तें तांणी पळयलें That brought a lie in the mindset that this spirit is stronger than them. आनी त्या शिसांक त्या एक आलोचना येयली ती फोट आलोचना येयली कितें म्हळ्यार ते आसचे ते सिच्युएशन ते स्ट्रॉंग आसा म्हूण सांगून And that's the reason they did not perform. त्या कारणा खातीर तांकां ते कार्य करूंक जावना That's the reason they did not able to cast that evil spirit. त्या खातीर त्या देवसाराक तांकां दावडोवंक जावना Is there any situations in your life? अरे अले सिच्युएशन तुमच्या Bringing जिवितांत lie. आसा की हे फोट्यो आनी येवचे तसले There are so many situations. मस्त सिच्युएशन्स आमच्या जिवितांत आसात When you take that lie, केदळ आमी ते फोट्यो काण घेता it corrupt your belief system. आमचे पातयांचे ते सिस्टम काल आसा ते पाड करता And then it causes all other problems in your life. आनी ताचे वरवीं मस्त उरिल्ले प्रॉब्लेम्स आमच्या जिवितांत येतात Praise God. Are you understanding? समजता की For example, a person who is coming for the healing. आता एकलो व्यक्ती हाका हिलिंगा खातीर येतलो Okay. Now the person who is prays over him आता तो कोण मागणे करता त्या मनशा वयर and he prays over him and asking him, आनी तो ताच्या लागीं विचारता are you healed? तूं गुण जालाय गे म्हणून विचारता For that person the pain is still there. पूण त्या मनशाक आनीक दूख आसा Now what he has to say? आनी ताणें काल म्हणाचे आता Not the man. What that person said? The person who came for the prayer. तो मागण्या खातीर What he आयलो has to मनीस say? काल सांगाजे I am praying to a person A. He has a leg pain. So I am asking, are you healed? Okay. By the wounds of Jesus, you are healed. So the pain is still there with that person. Now what he has to say? आता त्या मनशाक दूख आसा आनी की ताणें त्या मनशान काल सांगाजे आता If he says the pain is still there, he's believing in the lie. आता तो आनी कितें दूख आसा म्हूण सांगल्यार तो Because- कशा वयर पातेनी दवरता फोटये वयर पातेनी दवरता Because the truth says, ते सत काल सांगता म्हळ्यार by the wounds of Jesus, जेजूच्या गायांनी you were healed. तूं गुण जालाय म्हूण सांगता When the person believes the truth, केदळ तो सत पाती येता changes his thinking, ताचे आलोचन चेंज जातात immediately he gets his healing. तर इमिडिएट ताका ते गुण जाता ताचे Papa was teaching, right? In the afternoon, a person prays for 10 days. आनी एक ब्रदर आमकां शिकयलें दनपारां One एक month. मनीस 10 दीस मागणें करनासलो Saying again and again and again, अरे घडे घडे तो मागोन आसलो but not getting healing. पूण हिलिंग जायनातलें Why? कित्याक He still believes that the pain is still there. तो पातयो नासलो म्हाका आनी की दूख आसा म्हूण सांग He is believing from his mind. ताच्या मोतीतावन तो आलोचन करनासलो You पातयो have to believe नासलो from your heart. तुमी काळजातावन पातयेचे And when you believe आनी केदळ तुमी पातयेता that I am healed, केदळ तुमी पातयेता हांव गुण you जाला come म्हूण to that सांगून conclusion, तुमी त्याक अंत्य हाका येतात and that's where you see your healing. त्या तुमकां ते हिलिंग पळोवंक मेळटा Praise the Lord. Praise the Thank Lord. you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So there is a word called sin, and there is a word called sins. ते- What is the difference? ते एक दोन शब्द आसात पाताक आनी पातकां म्हणून Sin and sins. Wait, you know now. I know. Wait. Sin and sins. पाताक आनी पातकां Sin is one. Sins are many. पाताक म्हळ्यार एक पातकां म्हळ्यार मस्त Correct. करेक्ट गी Swabhav. Sin means पाताक म्हळ्यार your nature. आमचे स्वभाव Sin means not our nature, Satan's nature. सैतानाचे स्वभाव Okay? Sin is nature. Sins are the
fruit of that nature. सिन म्हळ्यार स्वभाव, सिन्स म्हळ्यार ताचे फळां. Get the PDF little bit up. PDF little bit up. See, the lie which we believe is fear, shame, unforgiveness, rejections, doubt, and pride, which causes no fruit in your life. हांगा आमी पळयता बे, फोट्यो, मागीर लज, नाबोगसाणे, रिजेक्शन, मागीर डाऊट, हंकार, ते रूख पळयता आमी. तो कंप्लीट सुकून गेला. करेक्ट न्ही? ते फळ दिवंक शकना. What are the lies we believe? I'm not good enough. आमी God काल- doesn't love me. I have to earn His love. I will never change. I am like this. I am like that. Is the lie which comes from the Satan. म्हळ्यार आतां सैतान कहल्यो फोट्यो आमच्या जिवितांत हाडटा म्हण सांगल्यार हांव काले म्हणटात देव म्हजो मोग करिना आनी हांव ताच्या मोगाक योग्य न्ही, हांव म्हाका बदलूंक साध्य जायना म्हूण सांगून तहल्यो फोट्यो आमच्या मोतीक तो हाडून घालता. These are the some types of lie which Satan comes and says to you, I'm not good enough. आनी सैतान हे घडे घडे तुमच्या मोतीक हाडून घालता. हांव माय- बरो न्ही म्हूण सांगून, हांव बरें न्ही म्हूण सांगून, My life cannot be changed. म्हजें जिवीत म्हाका चेंज करूंक जायना. And when you start believe, आतां तुमी केदाळे स्टार्ट करतात चिंतूंक, पातयोंक, the fruit of fear comes. ते ताची फळां तुमच्या भितर रिगोवंक शकतात. The fruit बे येता. the fruit of guilt comes. तुमकां गिल्ट येता. Shame, चूक केला म्हूण सांगून. insecurity, anger, Insecurity. bitterness, comparison, and broken relationship. आनी आमी कंपेर करूंक स्टार्ट करता दुसऱ्यांक. ओके, मागीर आमचे ते लज येता, नाबोगसाणे येता, बे येता. ही पुरो फळां जावन आसात. That results in wrong choices, destructive habits, spiritual dryness, and life without lasting peace. आनी ह्या फळा वरवीं काल जाता आमी पुरो रॉंग चॉयसेस करूंक स्टार्ट करता, सूख विंचवण करूंक स्टार्ट करता. ओके, आनी दुसऱ्या दुसऱ्या पाड सवयांक आमी पडटा, हव्यासाक आमी पडटा. Praise God. Are you understanding? When you believe that lie, everything goes against the word of God. आता केदाळा तुमी ते फोट्यो पात येतात, हर एक संगती तुमच्या जिवितांत देवाच्या उतराच्या विरोध वचोवंक सुरू जातात. But at the same time, there is an antidote. What is that? The truth. ते ऑपोजिट वर्ड आचे फोटयेचे ते काल जावन आसा. This is what comes. Truth with the renewing the mind. Truth of God's word. God loves me. I am His child. It's through grace, not works. I can change through Christ. आता ऑपोजिट वर्ड काढले आचे काल म्हणतात सत. ओके, ताची फळां कशी असतात म्हळ्यार आमकां कल आलोचन ते दिता म्हण सांगल्यार देव म्हजो मस्त मोग करता, हांव ताचें भुरगें. ओके, आनी ताची कृपा म्हजे थंय आसा आनी हांव हर एक संगती देवा मुखार हांव करूंक शकता म्हणून अर्ली फळां आमचे भितर रूप जातात. So for us, every lie that is from the kingdom of darkness, there is always a profound truth hidden in the word of God. हर एक फोट्यो तो सैतान काल पुरो हाडून घालता, ताका ताच्या ऑपोजिट ते सत आमकां देवाच्या उतरांत ताचे सत आमकां कळीत जाता, ताका आन्सर आसा. What Jesus said in John 8:32, जॉन 8:32 काल म्हण सांगला, if you shall know the truth, तुम्ही सत समजत येल्यात आणि सत तुमकां if you continue in my word, you shall know the truth, and the truth shall set you free. तुम्ही सत जाणा जात येल्यात आणि सत तुमकां सुडका दितले म्हण सांगता. What is important? आमकां काल गरजेचे जावन आसा Continuing in the word. आमी देवाच्या उतरांत निरंतर आसाजे. If you don't continue in the word, इफ आमी निरंतर ना जाल्यार देवाच्या उतरांत, the red will happen in our life. We will lead to wrong choices. आमी हर एक पाड चॉयसेस आमी सिलेक्ट करता, पाड हव्यासाक आमी पडटा. The Satan will come and say to you,
आणि सैतान येऊन आमच्या लागीं सांगता your husband is like this, तुजो घोव असो आसा, your child is like this, तुझे भुरगें अशें आसा, your child has this problem, तुझ्या भुरग्याक अशें प्रॉब्लेम आसा, your child has that तुझ्या problem, भुरग्याक तें प्रॉब्लेम आसा, your mother is like that, तुझी आवय अशी, your mother-in-law is like that. तुझी सासूमाय अशी. But the word of God says पूण देवाचे उतार सांगता everything is lie. सगळी ते फोट जावन आसा. Because the word of God says देवाचे उतार आमकां सांगता we have been created in the likeness and image of God, आमकां देवाच्या सारकेसो आनी सुरूपायेचो रचला. and we are fearfully and wonderfully made. आमी काय म्हणटात Fearfully and wonderfully made. आमी देवाच्या सारकेसो आनी सुरूपायेचो आमकां रचला म्हण सांगता. But why these people are coming against us? कित्याक आमकां ही व्यक्ती आमच्या विरोध येतात? It's not them, ती येवचे न्ही, तांणी येवचे न्ही, but it's the spirit who's operating inside of them. ते तांचे भितर खंयचो तो सैतान तो ऑपरेट करन आसा तांचे भितर तो येवचो जावन आसा. When you know a person who's coming against me is not him but the spirit, आणि कोण आमच्या विरोध येता ऍक्च्युअली तो व्यक्ती नाही येवचे, ताचे भितर असतो तो स्पिरिट, तो आमच्या विरोध येवचो जावन आसा. when you start operate in love, आमी केदळा मोगान वापरूंक सुरू करता no evil spirit can stand against agape love. आणि त्या सैतानाक त्या आगापे देवा सारक्याच्या मोगान रावूंक साथ दितना. If your children is showing tantrums, what you'll do? आता आमची भुरगीं मुस्तुपाद करता जाल्यार तुमी काले करतात? You'll go and say to your neighbor, you know, my child is like this, तुमी my child is like this. तुमच्या शेजारा लागीं वचून सांगतात म्हजी भुरगीं अशें करता तशें करता म्हण सांगून. So take the promises of God, तुमी देवाचे उतराचे बसावण्यो काण घेया, start declaring against your children. परत्यान तुमी तें डिक्लेअर करा, उसारूंक सुरू करा. That will change their life. तें जावन आसा तांचे जिवीत बदलावण हाडचे. So that's what 2 Corinthians 10:5 says, that for we demolish arguments. Okay, go to 2 Corinthians 10:5. टू Corinthians 10:5. Casting down imaginations and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. देवाचे समजणे विरोध उबारलेले गर्विष्ट पागोर आमी कसलान घालताव. मनशाची सगळी कल्पना कैदी कर्ण क्रिस्ताक आमी काल करताव. So your imaginations can be godly or imaginations can be ungodly. आमचे आलोचन देवाच्या उतरासारखे जावं की पुरो देवाच्या उतराच्या विरोधी आसूंक पुरो. Every I think that is exalts against the knowledge of God. What is that every I thing? That is what the wrong or the lie which comes from the Satan. आणि ते जावन आसा सैतानातावन येवचे. So whatever Satan says, it will be against the knowledge of God, correct? सैतान काल पुरो सांगता ते देवाच्या उतराच्या समजण्याच्या विरोध आसचे जावन आसा. Correct? That you have to bring under the obedience of Christ. How? आमी ते देवा जेजूच्या कालतेपणाच्या पंदा हाडून घालूंक आसा. कशें घालचें? How you will bring under the obedience of Christ? आमी कशें ते भितर त्या विधेयपणाक वचूंक साध्य जाता? Open your mouth and confess what you want in your children's life or in your life. आमी कालें करीजे, तोंड उक्तें करन आमी उतरां उसारीजे. आमच्या भुरग्यांक ते आमकां काले पळोवंक जाय ते आमी तोंड सोडन उसारीजे. That's what transformation and renewal of your mind is all about. आणि तें जावन आसा परिवर्तन आणि मन नवीकरण करून काण घेवचें. Transformation is not speaking what you see. आणि परिवर्तन म्हण सांगल्यार, ट्रान्सफॉर्मेशन म्हण सांगल्यार तुमी दोळ्यां मुखार काले पळयतात ते न्ही. Transformation is about speaking what you want to see in your life. आणि तुमी ते काले पळोवंक आशेतात ते तुमी उलोवचें जावन आसा. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हण सांगल्यार, परिवर्तन म्हण सांगल्यार. All our life, you know why the problems are still there. आता आमकां कळीत आसा की आमच्या जिवितांत आनी कित्याक आमकां प्रॉब्लेम्स आसात म्हण सांगून We did not renewed our mind. आमी आमचे मन नवीकरण करून काण घेवना. We started to believe the lie आमी पुरो फोट्यो पातयल्या
and we started to declare the lie, आणि आम्ही तेंत सांगून असाव फोटयुक्त आम्ही सांगून असाव and we made a lot of wrong choices. आणि आम्ही मुस्त त्या फोटया मुखांतर आम्ही मुस्त रॉंग डिसिशन्स चॉईसेस केल्यात विंचवण केल्यात But when you feed your spirit every day with the word of God, आम्ही केदाळा हर एक दीस निरंतर असता देवाच्या उतरांत your mind is renewed, तुमचे मन नवीकरण जाता your life is transformed, तुमचे जीवित परिवर्तन and जाता now you will not allow any lie that is contradicting to the word of God. आणि तुमका तुमच्या जिविता भितर तुम्ही येऊंक सोडिनांत कंचे ते देवाच्या उतराक विरोध येता ते येऊंक सोडिनांत तुम्ही But you start to believe on the truth, आणि तुम्ही ते पाथयोंक आसा त्या सत पाथयोंक आसा and there has the change in our life. आणि ते जावन आसा आमचे जिवित बदलूनचे So all of our lifetime we are dealing with the fruit. आम्ही हर एक पटी फळांक खातीर आम्ही डील करचे जावन आसा So the Bible says that you have to address the root issue, that is the lie. आम्ही पहिले फळां पळोवंक आशिता पूण आम्ही पहिले काही करेक्शन करून काणगेचे पहिले मूळ कशें आसा म्हणून पहिले पळयचे आमी Transformation is all about addressing the lie and believing on the truth. आम्ही काय म्हणतात व्हॉट यू सेड Transformation is all about believing, not lie. परिवर्तन म्हणून सांगले Believing the truth सत पातयोंचे and rejecting the lie. आणि फोट्यो आम्ही नाकारचे Renewing of your mind using the word of God by believing the truth and rejecting the lie. आम्ही मन नवीकरण करून काण घेऊनचे देवाच्या उतरा मुखांतर And when you know that, आम्ही केदाळा ते समजता you could live a beautiful, satisfying life according to the word of God. आम्ही एक बरें जिवीत जिवंक साधित जाता देवाच्या उतरा प्रकार Joseph did not believe the lie. आणि जोसेफ ते सत फोट पातये ना He chose to live according to what God said. आणि तो देव कशें सांगता तशें तो जिवंक आशेता He fled from the temptation. आणि तो त्या टेम्पटेशनात हांव तो धांवता His mind was fixed only on the vision and dream which God gave. आणि तो केवळ ताचे एक फोकस खंय आसलें ताच्या स्वप्ना वयर तें आसलें Your mind should also be fixed in the unique skill which I said in the start. आणि आमकां हर एक एकलांक एक स्किल आसा आमचे फोकस थंयसर आसाचे There is something God has put inside of you. आणि आमकां हर एकला की एक संगत आमच्या भितर देवान घाला The more you dig deeper, आणि आमी कितले ते मुळा भितर वचोंक आमी पळयता आमी कोणताव you can start to learn what as God has put inside of me. आणि आमी ते शिकूंक सुरू करता आमच्या भितर ते कालें घाला ते आमी शिकूंक सुरू करता Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So the secret is एक सिक्रेट कालेंगे म्हळ्यार continuing in the word. आमी निरंतर रावोंक आसा देवाच्या उतरान Praise God. Okay, Praise. next slide. So we saw that. Now, we need to understand the good news. आमी देवाचे उतार अर्थ करण काण घेवंक आसा In our transformation process, आमच्या या परिवर्तनाच्या या क्रियांत this understanding God's word is very, very important. देवाचे उतार अर्थ करून काण घेवचे समजून काण घेवचे मस्त गरजेचे जावन आसा Okay, write down. बरोवन काण घेया We were created to be a friend and companion of God. We were created to be a friend and companion of God. आमकां देवान ताचे इश्ट जावन जिवंक आणि ताचे सांगाती जावन आसोंक आणि ताचे सांगाती जावन आसोंक Next line. रचला Human being became separated from God by sin and disobedience. Human beings became separated from God by sin and disobedience. पूर्ण पातका आणि आविदेयपणावरवी मनशा देवातावन पयस जाली
देवा तावन पयस जाली. Okay. Next line. God in his great love for us, God in his great love for us brings us into peace, and harmony, brings us into peace and harmony with himself, through Jesus Christ, and his death on the cross. कोंगणेन बरेया. देवान ताच्या अपार मोगा वरवीं जेजू क्रिस्ता मुखांतर आनी कुर्साच्या मरणा मुखांत आमकां तांचे सांगाता शांती संधान हाडटा. Okay, I'll repeat again from the start. We were created to be a friend and companion of God. Human beings became separated from God by sin and disobedience. God, in his great love for us, brings us into peace and harmony with himself through Jesus Christ and his death on the cross. Okay. So what is good news? आता बरी खबर म्हळ्यार कालें. Huh? Friend and companion of God. That is good news. That's a part of good news. Okay. What is good news? बरी खबर म्हळ्यार कालें. Word of God is good news. Okay. Then, when the first time angels saw shepherds, तुम्ही ते ऐकला what did angels said? ते देवदूतांनी काले सांगले तांकां. I think, which scripture is that? Luke? शेळ्यांक सोरोन आसले गवळी तांकां काले सांगले ते देवदूतांनी येवन. Okay, chapter 2 verse 10. Luke chapter 2 verse 10. लुकाचो वांजेल अध्याय 2 Gospel of Luke chapter 2 verse 10. वाक्य 10. To 10. And the angel said unto them, fear not, behold, I bring you good tidings of great joy. That is good news of great joy, which shall be to all people. And what is that good news? Next verse. For unto you this day, little bit up, 11.
the city of David, a savior, which is day in the city of David, a savior, which is Christ the Lord. कोंगण्यान पळया तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात पळया सगळे परजेक व्हड संतोषाची खबर बरी खबर आनी हांव तुमकां हाडून आयलां आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला तोच क्रिस्त सोमी. So, what is the good news? बरी खबर काले The good news is Jesus Christ, the Savior, has born for you and me. क्रिस्त सोमी सोडवणदार जल्माला ती जावन आसा बरी खबर. And that is the good news of great joy. How? Because he is going to spare his life for us on the cross so that we could live a life according to what God wants to live in कित्याक us. ही बरी खबर जावन आसा कित्याक म्हळ्यार तो आमचे खातीर मरोन आनी देवान आमकां ते कल जिवीत तें दवरलां तें जिवीत आमी जिवोवच्या खातीर तो कुर्सार मरोन आपल्या रागात वारोवच्यार आसा देखून त्या खातीर जावन आसा ही बरी खबर. Are you understanding? Even if your life is in mess, तुमचे जिवितात एक समस्यांत आसूंक पुरो. the good news of joy is Jesus Christ is there for you. आनी बरी खबर कितें म्हण सांगल्यार जेजू आमचे थंय आसा. Praise the Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Hallelujah. So that is the good news, and we need to understand this good news for our betterment of our life. आनी ही बरी खबर आमी समजून काणगे जे आमचे जिवीत खंयच्या रितीन आमी बरेपण हाडूंक जाता म्हण सांगून. So in this thing we have three main parts. Again, go to that PDF, brother. हातून 3 भाग आसात. First one is we were created to be with God. Show that PDF. We were created to be with God. देवान आमकां कित्या खातीर रचलां ताचे सांगाता आसचे खातीर. The real idea of God created humans is to have fellowship and in good relationship with Him. देवान आमकां कित्याक रचलां म्हण सांगल्यार आमी एक बरो संबंध थंय देवा थंय दवरून काडोवच्या खातीर. Before Adam shortfall of the sin, okay, there were a wonderful relationship with the Lord. आतां आदाम ते पातकाक पडचे पयलें देवाचे आनी ताचे मदीं एक बरो संबंध आसलो. And when they committed that sin, आनी केदळ ते पाताक जालें the relationship has been broken. आतां ते संबंध आसलो ते काल जालें ते तुटलें. That's what the second line says. आतां But we become separated from God because of sin and disobedience. आतां हे संबंध कसो तुटलो एक पातका वरवीं आनी ते आविधेयपणा वरवीं. Even though when your life is transformed, आतां आमचे जिवीत ट्रान्सफॉर्म जाला जावंक पुरो परिवर्तन जाला जावंक पुरो there is a chance for us आनीक आमकां ते ऑपॉर्च्युनिटी आसा जावंक पुरो. to believe in a lie. फोट्याक पडचे तसले सांगत आमकां येता जावंक पुरो. When you believe in a lie, आमी केदळ ती फोटो फाती येता your relationship with God is distorted. तुमच्या ते देवा ते आसो तो संबंध तुटता. Okay, so we have to be very, very careful in choosing the truth versus the lie. देखून आमी मस्तू जागृतकायेन विंचून काडूंक आसा सत खंयचे आनी फोट खंयचे म्हूण सांग. So once it has been done, आनी एक पटी ते जाल्लेंत Jesus came, जेजू आयलो said it right, आनी सांगलें and everything is new. आनी हर एक संगत काल आसा ते पुरा नवें जावन आसा. That's what he introduced, the renewing of your mind, आतां देखून ते आमी हांगा पळयलें ते रिन्यू म्हळ्यार मन नवीकरण करचेची संगत. not to fall in lie, त्या फोट्याक आमी पडनातले बरें आमी मन नवीकरण करून काणगेचे but to believe in the truth. आमी सत पातयेवन काणगेवच्या खातीर. How these things happen? आनी हे कशें जाता God brings us unto peace and harmony with Himself through Jesus Christ, His death at the cross. आतां तो ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखांत्र आनी ताच्या अपरिमीत मोगा मुखांत्र तो काल करता आमकां शांती संधानाक हाडटा तो आमकां.
So every sin has been dealt on the cross. आता For हर us. एक पातकां काल जाल्यांत कुर्साच्या आता मरणात किळोन जाल्यांत Your nature has been removed. तुमचे ते स्वभाव ते काढणं जाला You have a new nature. आता तुमकां एक नवे स्वभाव दिला The righteousness of God in Christ Jesus. नीतिवंतपण दिला You have the power. तुमकां अधिकार दिला You have the ability तुमकां सामर्थ्य आसा to get into the Word of God, तुम्ही देवाच्या उतरांत वचूंक तुमकां सामर्थ्य दिला renewing your mind, तुमचे मन नवीकरण करूंक and then सकत दिल्या your life has to be transformed. आणि तशें जावन आसा तुमी तुमचे जिवीत परिवर्तन करून काडून घेवचें And everything is in your hands. आणि हे सगळे तुमच्या हातारच आसा If we miss, आमी खंयचेय एक हे मिस करून काडून गेल्यार then our life will be in mess. आणि आमचे ते लाईफ काही वचून पडटा फंडाक पडटा आमी So now God has brought peace and harmony with Himself through Jesus Christ, His death on the cross. आणि त्याच्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर ताणें काल केला आमकां ते शांती सांजनाक हाडून घाला आमकां So everything is done by God. आणि हर एक संगत देवा मुखांतर जाला Grace is what God did for us through Jesus Christ on the cross. आणि ती कृपा आमकां खंय तावन मेळ्ळ्या देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखांतर ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर आमकां दिल्लें जावन आसा Faith is my belief system आणि भावार्थ जावन आसा म्हजें ते पातयेचें ते एक सिस्टम to respond what God has done for me. हांवें तें रेस्पॉन्ड करचें जावन आसा देवान म्हजे खातीर काल केलां म्हणून Everything has been initiated with God, आणि हर एक संगती देवा थंय आसले and now it is our work आणि देवा थंय आसा आणि आमचें काम जावन आसा to yield to Him, आणि ताका संपूर्ण तरान सरेंडर करचें renew His mind, आमी renew our mind, आमचें मन नवीकरण करचें and experience the life of Christ in us. आणि आमी क्रिस्ती जिवीत आमच्या जिवितांत भरपूर तरान काण घेवचें So every born again person आणि हर एक नव्यान जल्माल्ली has to experience this new life in आणि Christ. हर एकले आमी एक्सपिरियन्स करूंक आसा हें जिवीत If not, आणि आमी करना जाल्यार I challenge you, आमी एक चॅलेंज म्हूण काण घेत feed your spirit every day with the Word of God from today onwards. आज तावन आमी देवाचे उतर हर एक दीस निरंतर आमी निरंतर टाइम spend- स्पेंड करया Spend more time with the Lord, with His Word. चड टाइम आमी देवाच्या उतराक दिवया Allow the Holy Spirit to renew your mind. आणि पवित्र आत्म्याक आमी परमिशन दिवया आमचे मन नवीकरण करूं Let the God transform your life. आणि देव आमचे जिवीत परिवर्तन करता While coming next time, आणि आमी नेक्स्ट टाइम येताना you will share testimonies. आणि आमी टेस्टिमनी आमी शेअर करता Not that how I got healed or how God helped me in finance. Not that one. आणि हांव कशें गुण जाली कशें पयशाच्या हातूंत हांव भायर आयलें म्हण सांगून तले सांगतेर न्ही How your life has been changed. आमचे जिवीत कशें बदललां म्हण सांगून The real testimony is, आणि सत एक साक्ष म्हळ्यार am I giving Christ to others? हांवें एक दुसऱ्यांक कालें करयेत कशें दिवयेत म्हण God is not interested whether you are healed or whether you get your financial breakthrough, depression. That is part of your renewal process. आणि ते एक रिन्युअल प्रोसेसाचे एक पार्ट जावन आसा आमकां फायनान्शियली आमी हें जावचें सक्सेसफूल जावचें भलायकी मेळचें परा But He is expecting us पूण तो आमचे तावन एक्सपेक्ट करता to be like His dear Son, ताच्या पुता बरी आमी आसाचे म्हण to सांगून give Jesus to others. आमी Jesus to others. आमी म्हज्या मुखांतर अनेकलाक हांवें जेजूक दिवंक आसा म्हण सांगून Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So He is ready to do everything for you. आणि तो रेडी आसा आमचे खातीर कितेंय करूंक तो तयार आसा Now He is waiting for your response. आणि तो राखून आसा आमच्या रेस्पॉन्डा खातीर There are 3 more slides are there. We will study in the next class. We will study the full transformation process. ओके उरले सांगती आमी नेक्स्ट क्लासीन शिकया Okay, in the next class we will see on that one. Praise God. प्रेज गॉड So God is ready. Are you ready? No. Praise God. Let's see in the next coming retreat how many of you coming and sharing how I shared Christ to others. ओके आता नेक्स्ट रिट्रीटाक येताना पळया आमी कितली जाणां आमी आमचे तावन दुसऱ्यांक जेजूक आमी कशें दुसऱ्यांक दिलां म्हण सांगून आमी पळया Praise God. प्रेज गॉड So shall we close our eyes दोळे धांपया and ask God आमी देवा कडेन सारया to give the wisdom, आमकां ते ज्ञान because गिन्यान दिवंक we studied in the word of God that if you lack wisdom, आमी जाणवा इसारल्यार you ask God आमी इसारया देवा लागीं and He will give you wisdom. आमकां तो ती जाणवाय दिता But the question is,
पूण सवाल जावन आसा where we are going to use this wisdom आनी आमी खंयसर ही जाणवाय आमी उपयोग करता म्हूण सांगून to get benefits तूं आमकां बेनिफीट मेळच्या खातीर की or to change, ask Lord to change like him. आनी आमचें जिवीत जेजून चेंज करच्या खातीर की Solomon asked wisdom आतां सोलोमनान ताणें ताची जाणवाय विचारली to lead the Israelites in the right way. लीड lead करूंक Israelites in the right इस्रायलांक way. लीड करूंक ताणें जाणवाय विचारली So in the same way, तशेंच you can also ask wisdom आमी जाणवाय विचारया to live a Christ inside of me. आनी जेजू आमच्या भितर आसचे ते जिवीत आमी जियोंक कशें म्हणून कशें जियेत म्हूण सांगून आमी ती जाणवाय जेजू लागीं विचारया That unique skill आनी ती एक युनीक कला ती एक स्किल आसा so that I would be victorious in each and every area of my life. आनी आमी ते एक भरपूर जिवीत आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक आशेता Heavenly Father, सर्गींच्या बापा Lord Jesus, सर्गींच्या बापा आनी Holy जेजू Spirit, आनी पवित्र आत्म्या we thank you for this time, आमी तुका अर्गां दिता ह्या वेळा खातीर for this session. ह्या सेशना खातीर आमी तुका अर्गां Thank you, दिता Lord, you spoke through your words अर्गां बापा तुवें आमकां ह्या तुज्या उतरां मुखान तूं आमच्या सांगाता उलयलोय and we learn the hidden secret from that scriptures. आनी आमी मस्त हे मुळावे कले सिक्रेट्स आमी शिकल्या Our topmost priority is to आमी एक आमचे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी काल जायचे म्हणून आमी शिकल्या focus on the word of God आमी ते एक तुका फोकस करणं जियेचे म्हणून आमी शिकल्या and to be transformed like you. आनी आमचे जिवीत तुज्या उतरा प्रकार आमी ट्रान्सफॉर्म करीचे म्हणून आमी शिकल्या Holy Spirit, पवित्र आत्म्या you are a helper. तूं आमचो कुमोकदार जावन आसाय Help us आमकां कुमोक कर by renewing of our mind आमचे इमोना नवीकरण कर so that we can also be transformed unto the image of our Lord Jesus Christ. आमी तशेंच अनेकल्याक आमच्या मुखांतर आमी जेजूक दाखोवच्या खातीर So that we can give Jesus to others. आनी आमी ह्या मुखांतर आमी आमच्या भितर जेजूक आमी अनेकल्याक दिवंक आमकां साथ दिवंक Lord, we surrender everything to you. आमी हर एक संगत तुका सरेंडर करता Use us for the benefit of the kingdom of God. आनी आमकां उपयोग करतो संपूर्ण तरान देवाच्या राजा खातीर Help us not to get distracted, आमकां कुमोक कर आमी खंयच्याय रितीन डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना but to focus only on the word. केवळ आमी तुज्या उतराक फोकस करूंक आमकां बळा दीक कर We thank you आमी अर्गां दिता and praise you आमी होगळाप दिता in the glorious and mightiest name of Jesus. महिमा जेजू तुका Let all God's people say, आमेन Amen. आमेन आमेन Praise the Lord. Praise Thank you, Jesus. Hallelujah. So you can go for break and we can come back in 6 o'clock.